Pois xa está todo preparado no Municipal de Balaídos para que arranque esta primeira semifinal polo ascenso a Segunda B. Mídese a Sociedade Deportiva Compostela, terceiro playoff consecutivo para eles. Un equipo campeón, un equipo feito para ascender, un equipo con experiencia. Cada ano que pasou, cada playoff que quedou atrás, o Compostela de Iago Iglesias foi engadindo ferro, restando mocidade, engadindo veteranía e tamén fortaleza física. O Compostela, que está xa sobre o terreo de xogo, acaba de comparecer aí apenas uns segundos. Comparece tamén o Clube Deportivo Barco. E isto que vai arrancar en Balaídos e vai no facer coas seguintes aliñacións. Co colexiado Iglesias Melón. Por parte do Barco estará Oviedo en portería con Segura, Javi Rodríguez, Omar e Oli en cuarteto defensivo. Ven vostedes a Sociedade Deportiva Compostela antes, con Pato Guillén, Saro, Jimmy, Álvaro Casas, con Soto, con Antas, con Samu, y agora volvemos a do Barco. Como dicía, con Oviedo, con Segura, con Omar, con Oli, con Moreira, con Rubén García, con David Álvarez, con Pisón y Vivales e Juanito. Ese é o equipo 11 de Manolo Pérez. No Compostela, veámoslo antes fugazmente, estará Pato con Saro, con Casas, con Soto e con Jimmy en cuarteto defensivo, con Antas, con Samu e Bicho aí na parcela central. Estará nunha banda Brais Abelenda, Miki na outra e Primo arriba. Numéricamente, aí os teñen vostedes, do 1 a 11. Teñen dorsais fixos no Barco, non así no Compos, que hoxe sai con estes 11. Moito ollo ese número 9, a Óscar Primo e a Brais Abelenda. Velocidade de Miki, un equipo, bueno, que gusta do balón, que ten calidade. E o favorito, seguramente, Sur Sotero, para levarse o partido. Sí, de verdad que domina, creo que moitas facetas do xogo, verdad? Que ten futbolistas para combinar, como ben decías, ten futbolistas para ir ao espazo, caso de Miki, futbolista moi vertical, futbolista moi rápido nese un contra un, difícil papeleta para o Barco, pero, como decíamos antes, bueno, a un partido sempre sabemos que pode pasar absolutamente todo. Sí que é certo que o Barco vai ter que estar moi atento no aspecto defensivo, con esas chegadas, sobre todo por fora, con esas incorporacións hacia dentro dos laterais, con esa profundidade que poden dar os homes de banda. Desde logo, partido interesante. Veamos o sorteo co colexiado Iglesias Melón e cos capitáns. E vemos tamén a todo isto a formación histórica esta do Barco, a que acabamos de ver. E vemos tamén no palco agasallos entre o presidente da Federación e os dous presidentes, tanto do Compostela como do conxunto do Barco de Valdeorras. Y antes de que en principio partido vais a guardar un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas, os falecidos polo coronavirus. Pois aí quedou ese minuto de silencio no Estadio Municipal de Balaídos. Isto que vai arrancar a esquerda das nosas imaxes, de azul e branco, a Sociedade Deportiva Compostela. A dereita o Barco, o Centro de Deportes Barco, os dous coa camisola primeira, oficial. E rapidamente buscamos claves. Xurxo, o campo grande favorece, en teoría, o Compos, non? Sí, como decíamos, un equipo con moi bo toque de balón, que busca moi ben os espacios, que manexa moi ben esas situacións. Por contra, o Barco vai a ter que estar defensivamente moi forte, pode aproveitar un pouco, no, ese cando o Compos incorpora moita xente que dice esos espazos ás súas costas en un campo como Balaídos. Bueno, hai moitas distancias e moito terreo que ocupar, no? Teño, bueno, curiosidade por saber que ten previsto Manolo Pérez, onde vai situar a liña defensiva, ata onde vai a repregar.
que vai facer cos 2 puntas, se os vai deixar arriba descolgados, bueno, se lle vai discutir a posesión ao Compos. Hai moito que ver no plantexamento do Barco. Dicía o técnico na previa con Tomás que querían facer un partido para sentirse cómodos e a por él acaban de arrancar. Esa bola que chega para Segura, levanta Segura ese esférico que busca a posición de Juanito Bazo, trataba de controlarla e hai falta, indica o árbitro, nesa acción con Samu aí no salto, acaba de sacar unha falta perigosa o conxunto de Valdeorras porque desde aí está un pouquiño afastada, pero veremos se lle chega para patear a David, un dos mellores golpeadores de faltas desta terceira galega. Un referente, por suposto, no Barco e un xogador moi a ter en conta. Probablemente o futbolista máis desequilibrante xunto a Pisón do conxunto de Manolo Pérez. Non sei se estás de acordo, Xurxo. Sí, sobre todo Pisón e Juanito Bazo intercambian aí posicións, ven un poquinho máis a veces Pisón a recibir aí por detrás da línea de medio centro, e aí sí que os centrais do Compos van a ter moitos problemas, va a ter que estar moi atento Samu nesas coberturas. Pois vamos a ver polo que optan. Aí vai David, o lanzamento directo de David. O lanzamento primeiro do partido. Ese lanzamento, ese primeiro aviso de David. Estaba ben situado Pato. Ese lanzamento foi prácticamente o centro da portería onde estaba o guardameta da SD Compostela. E aí está o Compostela e vemos como vai arriba o Barco, sorprendéndonos seguramente a todos de inicio. Aí está ese inicio ambicioso do conxunto de Valdeorras, tratando de poñer en apretos a saída de balón do Compos. A saída rápida de Miki, cruzouse o Mar e esa bola impulsada polo Sultán de Valdeorras vaise directamente fora. Primeiros segundos de xogo en Balaídos. De momento, Barco, bueno, dando ahí esa sensación y avisando de que veo aquí algo más que de paseo, ¿eh? Sí, nesa presión arriba cando inicia o Compos, pero tamén a verdade é que o Compos aí con Miki ten un futbolista para lanzar, como neste caso con Pato Guillén. En caso de dúbida, vai ao espazo un futbolista con moita rapidez e por aí tamén vai a ter que estar moi pendiente o Barco para controlar ese tipo de subidas de Miki. Bonito duelo es entre Oli y Miki. O saque de banda, esa bola de Saro. Acaba impulsando Rubén García. Completó Oli. Será saque de banda para o conxunto da capital de Galicia. Imos de novo por ese saque desde lateral con Saro. O toque de Saro. Tratando de combinar ahí con Bicho. Vamos a ver cómo sae Saro. Acaba encontrando atrás ese centro con vantaxe para Javi Rodríguez. Nos resiste de novo a pelota para o Compos, que vai comezar xogada. Desde ahí atrás, organizando. Vaseliño con calma. Y ahí volve a ir o Barco, tratando de presionar y de dificultar a circulación de balón do Compos. Esa bola atrás de Brais. Brais con tranquilidade, sin expoñer o balón. Acaba tocando Antas. Antas retrasa Soto y ahí está Pato. Prácticamente incrustado aí, como outro central máis, axudando na saída de balón. Desplazou o Pato Guillén, ese balón con vantaxe para Segura, o toque de Segura, acaba quedando para Óscar Primo. Vamos a ver Primo, primeiro balón que toca Primo, ollo con Primo que se mete a parede, a opción para Primo, a opción do Compostela, salva Oviedo. E bueno, primeira aparición de Primo no partido, e aí está o asasino da venda. Que perigo ten ese tío. Sí, con balón longo de Pato, outra vez, un reseite de Segura, moitas distancias entre o medio e o interior co Segura, ese reseite que colle Primo, unha ocasión moi clara, ¿no? Por eso que o Barco, bueno, ten unha papeleta difícil, ¿verdad? Si ir arriba con eses lanzamentos que che poden crear moitísimo perigo, e si está replegado, evidentemente ten moita combinación aí por dentro o Compos, ¿verdad? Ese balón polo que persiste Saro, acaba combinando con Bicho. Bicho ten fronte a él a Omar. Atención a ese desmarque por dentro. Ese que ofrecía, bo desmarque, ese que metían por dentro Samu. Non lle meteu o balón Bicho e estamos xa no outro lado con Jimmy. Jimmy para Brais, Brais para Jimmy. Vamos a ver Jimmy, o cambio de ritmo do lateral, o centro de Jimmy. Esa pelota que se pasea. Chega Miki, trata de deixar atrás para Samu. E os problemas. Acaba sacando Omar. Que problemas para o Barco. Está entrando ben polas bandas o Compos. Toca Saro, Saro para Bicho. Trata de meter Bicho, bueno, vaya balón fora de xogo. Hai banderola arriba, non vale a opción de Brais Abelenda. E hai fora de xogo indicada polo árbitro axudante en directo. Sí. Bueno, eu creo que os dous abaneábamos a cabeza, moi xustiño. Parecía bastante xustiño en directo a posición de Brais Abelenda. E bueno, parece que ten outra marcha, unha marcha máis. O Compos, imolo ver aí. Sí parece, ¿no? Bueno. Sí, parece, ¿no? Igual por un pouquiño.
A ver qué nos dice o VAR. Sí, aquí o VAR non funciona nin con as bebidas, non? Hoxe estamos absolutamente sós. E, bueno, ven que votamos en falta, bueno, a afección do Barco, de San Lázaro, de Santiago, que a vos seguro que lle dar outra color e outra temperatura a este partido. O fútbol é dos afeccionados, isto é paixón, e o fútbol sen afeccionados, pois non é o mesmo. Protexe aí Pisón. Vamos a ver como sae daí. Íñigo Pisón trataba de forzar e acaba sacando ese lanzamento desde o costado para o conxunto de Manolo Pérez. Indícalle Oli a Pisón que tranquilo, que vai a Modiño, que temos 30 graus de temperatura e a cousa non aconsella esforzos esforzos demais. Controlou Moreira. Vamos a ver como sae dai Moreira. Bonito Moreira, foi Sochan e hai falta. Acaba de sacar outra falta perigosa aí o Barco. Perdón, na acción de David. Foise David Sochan aí entre dous e sacou esa falta. A sacou, eu creo que eso. A sacou. Eu creo que todos coñecemos a David. El sabe perfectamente das súas condicións. Aí con toda a pelota queda. Xa sexa para un golpeo directo ou ben para colgala, para Javi e para Omar. E un recurso como outro calquera. Sí. Pero a vos seguro que tamén o saben os do Compos, eh? Sí, creo que nese sentido ten moito poderío aéreo o Barco, ¿no? Pisón con Javi, con Omar, Juanito Bazo, un equipo perigoso nese balón parado. Pois mete 5 o Barco, buscando ese posible remate, preparado David para golpear. Estamos no minuto 7, o colexiado vai pedir un pouquiño de calma, que ainda non rodou a pelota, xa se están zuscando aí preto do punto de penalti. Aí está Iglesias Melón tratando de chamar a cordura e imos por esa falta. Preparado David, aí están os movimentos cara o primeiro pau, buscaba por abaixo, no rexeite, acaba sacando a Sociedade Deportiva Compostela. Ese balón de bicho vai no recoller Oli. Balón de novo para o Centro de Deportes Barco. Rubén García, despraza Rubén García, esa bola para que corra Ibi, vamos a ver, Ibi, acaba saindo Pato, dubidou Saro, saiu o portero e acabou arranxando a situación. O Compostela que non, eu creo que na súa estructura non nos sorprende, con Saro, Soto, Casas e Jimmy en liña de 4, con Samu e Antas por diante, nunha banda, na dereita está Miki, na esquerda Brais, engancha Bicho, e na punta Primo, que ese home que salta. Corre Brais, chega con vantaxe segura e acaba pateando Oviedo. O balón de Oviedo, vamos aí, buscando a posición de Juanito. Toca Juanito para Pisón, Rubén García, o desmarque de David. Estivo atento Soto e ollo con esa pelota que chega Miki. Hai opción de contra para o Compostela. O toque de Bicho descongestionando ben aí. Esa bola para Samu que toca para Miki para Brais. A apertura acabou tocando segura e ese balón serán de banda para Sociedade Deportiva Compostela. Sí, está o Barco nestas situacións prácticamente aí no seu medio campo ca defensa moi ben situada, pero se o futbolista que recibe aí por dentro non está presionado é demasiado arriscado, verdad? Un campo, hai moitas distancias detrás e a velocidade do Compos nese balóns interiores con Brais, con Primo, con Miki pode facerlle moito dano. Sigo Centro de Deportes Barco presionando arriba e obstaculizando a saída do Compos, que recurre a esos envíos longos, buscando o lóstrego de Nigrán. Aí está Miki, deixa Miki para Bicho. Bicho que busca opción, levanta a cabeza, mira para Primo. Esa bola que busca Brais, veremos seguro. Ollo que se incorpora Jimmy. ¡Gol! ¡Sorprende Jimmy! Chegou Jimmy como un foguete desde a segunda liña. Entrou as costas de Segura e desde aí saca o martelo e sorprende o Oviedo. Estoupa de Ledicia, o banco do Compostela, marca Jimmy neste minuto 9, nun sensacional remate, e a pregunta era onde estaba o que marcaba Jimmy, como é que chegou tan só ese home? Sí, chega moi só, pero bueno, evidentemente creo que Oviedo non está moi acertado, non nese balón, que evidentemente bueno, non pode entrar por aí, ¿no? Ou non debería, pero bueno, os erros forman parte deste deporte. Está claro que non agardaba e está claro que o portero puido facer un pouquiño máis nese lanzamento de Jimmy. As cousas que pintan ben, que comezan ben para o Compos, e veremos como reacciona o Barco, que saiu ambicioso, querendo ser protagonista e se encontra con ese primeiro mazazo antes do minuto 10. Está xogando con Ibi Vales. E un para 3, Ibi que saca o centro, esa bola que busca Pisón. No rexeite, acaba chegando Samu.
Y acaba deixando para que saque Saro. Desplaza Saro para que corra Bicho. Llega Omar, o toque de Omar para Rubén García. Ahí está Rubén, busca Rubén por dentro a David. Esa bola acabó tocando Antas y está fuera. Indica o árbitro ayudante y es favorable o Centro de Deportes Barco. Pues todo un golpe, todo un mazazo para o cadro de Manolo Pérez. Ese tanto conseguido por Jimmy neste minuto 9. Tocou a pelota David, toca tamén Miki. E no rexeite hai falta do propio Miki. Houve falta de Miki a Oli. E outra falta perigosa para o conxunto do Barco de Valdeorras. Sí, outra falta perigosa. Me imagino que o Barco tampouco neste minuto 10 non vai a variar en exceso, ¿no? Porque sabe do perigo do Compos e eu creo que non vai a variar men o seu planteamento, nin vai ir a polo partido a partir de agora, así que vai a estar, bueno, eu creo que ben plantado, tratando. Mira David, o centro de David, esa bola, córner, vai se ir a córner. De momento perigo do Barco a balón parado, Sí. Aí está encontrando, Sí, eu creo que eso vai a sacarlle partido, ¿no? Se o Compos sigue facendo ese tipo de faltas, é unha opción moi boa para o balón parado que ten o Barco. O Compos está repregando ben en xogada, non lle dá moita opción. E na pelota queda, aí chega o lanzamento de Rubén García, mete os puños Pato. Veremos esa bola na frontal. Acabou saltando Bicho e vai quedar de novo para o Barco con Oli. Oli para Segura. Segura que levanta a cabeza, vai buscar por abaixo, a ver como saen. Acaba tocando atrás Moreira, Moreira de novo para Segura. Segura que vai comezar co gardameta con Oviedo. Oviedo para Oli. Non ten moita fortuna Oviedo nos seus partidos co Compos esta temporada. David, agora aquí tirado costado esquerdo, a bicicleta de David. Indico colexiado que non hai nada na acción de Primo e que saque o Centro de Deportes Barco. Aloimos con Oli. Ahí está esa bola de Oli que busca a Pisón. Foi Sochan, nada, saca Saro, peta en Pisón. Y esa bola de Íñigo Pisón será desde lateral para o conxunto de Santiago. Íñigo Pisón, máximo goleador da terceira vasca. Fichaxe realmente importante este do Barco. Aí o temos presionando. Saro, levanta Saro, con vantaxe Rubén García. Rubén busca por aí a Íñigo, trataba de facer ya Pisón a Saro. Saca Saro, o salto de Omar. Esa bola acaba prolongando Ibi, toca Soto, levanta Samu, con problemas Miki, ahí perseguido, presionado por Oli, desplaza Saro para que aloite Primo, anticipa Omar, llega Bryce, controla una mal, recupera Moreira. Moreira toca para Segura, Segura presionada por Bryce Abelenda, vamos a ver aí na presión o Compos. Retrasa Segura para Oviedo, a patada de Oviedo, prolonga Rubén García. Ibi que trata de proteger, chegou Samu, indica o árbitro que nada. Toca Antas, Antas para Soto, Soto con Miki. Miki busca o apoio en Primo, Primo para Saro. Saro con Soto. Pide calma por diante Antas. Acaban tocando os do Compos e solventando ben esa presión do Centro de Deportes Barco. Patea Pato. Acaba tocando Bryce aí. Apertura, vamos a ver ese cambio de Bicho que busca posición de Miki, aclarado, man a man aquí contra Oli, bonito duelo, trata de buscarla por dentro, vamos a ver que Omar está fuera de distancia, acaba reaccionando Oli y acaba sacando esa bola por banda. Estaba moi longe Omar aí, Sí, pero aí vemos, ¿no? Intenta presionar o Barco, a verdade que moi bo pé de Pato para buscar sobre Bicho, que deixa de cara, cambio de orientación para Miki. Bueno, ese o Barco é difícil, ¿no? Porque si vas arriba, ese golpeo de Pato pois lle xenera moitísimos problemas o Barco, e si quedas atrás, a verdade que, bueno, tens que ser moito máis forte defensivamente, apretar moitísimo máis para que non combine, non che faga dano o Compostela, non? Agora, eu si son compañeiro de Oli, sei que no momento no que encara Miki, tens que achegarte, tens que facer unha axuda porque senón que valo vender, non? Por eso dicía o da distancia do mar, non? Pero o central e o medio centro estaban a 8 metros. É un cambio de orientación, aí ten que meterse un poquinho máis, incluso interior, para axudarlle moitas veces, por aí non pode chegar o central, non? Ten que cerrar un poquinho máis o interior para axudarlle, porque evidentemente Oli con Miki vai a sufrir con esos balóns, un futbolista moi rápido, moi desequilibrante. Houve falta de Rubén García, Bicho. Deixa Antas, vai golpear Samu. Aí está o medio centro, o desplazamento de Samu, outra vez por sorpresa, aí temos a Jimmy, encara Jimmy, frontal está Moreira, vamos a ver por dentro,
Van a buscar por dentro Compos, Óscar Primo. Primo marcha de un, de dos. Na terceira xa non puido. Acabou pateando Javi. E no rexeite chega para Segura. Segura que se foi o chan e hai falta. Patada de Óscar Primo. Perdían cartón os do centro de Deportes Barco. Iglesias Melón mirou para outro lado. E isto que continúe. Son 15 minutos os que levamos gastados en Balaidos. Está mandando desde o 9 o Compostela. Gol conseguido por Jimmy. Compos 1, Barco 0. Primeira semifinal de ascenso a segunda B. Aquí están, xogando todo polo todo. Metía David. Chegou a esa pelota Álvaro Casas. E o toque de Soto. Para que levante Jimmy. Ese desplazamento sen opción para Brais. Deixa que saia Javi. Moverá o Barco. Faino rápido, Segura. Segura para Javi Rodríguez. Esférico para Omar. Omar con Rubén García. Rubén García de nuevo para Omar. Ese balón de Omar. Ahí buscando entre líneas. A intervención de Pisón. Aguanta Pisón. Deixa para Oli. Oli, ese bo balón para Ibi. Ahí está xestionando, buscando socos os espazos. O conxunto do Barco. David. Levanta con calidad de David. Bola para Ibi. Ibi con Segura. De nuevo para Ibi Vales. Segura. Comienza con Javi Rodríguez. Vence ofrecer Rubén. Ahí está Rubén, o capitán. O cambio de Rubén, bola para Oli. Sí, vemos, o Compos non ten problema. Cuidado con Pisón, que lle colleu as costas a Saro. Aí está Pisón. Pisón, o lanzamento. Igual non era esa a mellor opción. Estaba lle marcando Juanito, desmarque no primeiro pao. Sí, está marcando Juanito e Ibi Vales tamén, ¿no? Son de segunda línea. Vemos que o Compos non ten problemas, prácticamente están defendendo todos no seu campo, que toque o Barco e con esa ventaxa, lógicamente non ten problema, ¿no? Vamos a ver esa bola longa. Ollo con esa bola que puede llegar a Óscar Primo. Acaba llegando Javi Rodríguez. Curiosa circunstancia esa. Ollo con control de Segura. Acaba, bueno, comprometéndose ante Brais. Y a bola de nuevo para Compos. O toque de Bicho. Marcha ben Bicho de Rubén. O disparo de Bicho. O petou en Omar. Y es saque de esquina. Saque de esquina para o Compos. Aí discute Rubén García e Oviedo non acaban aí de aclararse os centrais, o porteiro e os medios centros. Sí, non teñen ben claro, ¿no? como defender esas situacións con Bicho, con Primo, cos dous centrales, evidentemente con Primo, que a veces se queda cos dous centrales. Ese Bicho, cando se descolga, ese futbolista que ten que estar marcado por un medio centro, ¿no? Imos por ese lanzamento desde o Curruncho. Pechado. ¡Gol! ¡Gol do Compostela! O segundo do Compostela neste minuto 18. Vaya despiste tremendo, monumental do Barco a saída do córner. O toque no primeiro pao e con todas as facilidades do mundo no segundo o conxunto santiagués. Observen o movimento e aí está no segundo pao Óscar Primo. Como non? Me dá a sensación de que o asasina da venda. Aí está Omar, ¿no? Mira, no. Son moitas facilidades. O toque no primeiro pao, o movimento de arrastre cara ao primeiro, Primo ven o segundo e non nos sigue ninguén. Completamente só. Pois vaya despistes, está dando moitas concesións atrás o Barco. Sí, un partido moi complicado, a verdade, ¿no? Con 2-0, minuto 18, bueno, lle vai a costar darlle volta ao partido. Agora sí que entra a dúbida de non che queda máis remedio que ir un poquinho máis arriba, e como falábamos antes, con espazos o Compostela é moi perigoso, verdad? A verdade é que eu, por lo menos, non esperaba isto, Sí que, bueno, a superioridade técnica do Compos podíache, bueno, facer prever un partido de dominio do Compos, no que poida desbordar a través do toque, da posesión, pero que o está entregando o Barco, cos eses erros tan bueno, importantes atrás. No está, verdad, no está sendo Compos que nos está acostumbrado que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Un equipo que ten moitísima posesión, que chega por fora con moitísima claridade, sobre todo nestes primeiros minutos. Encontrouse con ese gol de Jimmy, eso evidentemente te dache moita tranquilidade. Este segundo gol, bueno, pois a verdade é que fai que o Compos ahora sí que poida xogar, bueno, pois moitísimo máis tranquilo, e vamos a ver como reacciona o Barco, ¿no? Sí, non está desbordando igual como esperábamos, pero dirán eles que tampouco estamos necesitando. Estamos 2-0 co que estamos facendo. Aí está Óscar Primo. Ollo con Primo e con Javi.
Carga Primo, acaba levándose esa pelota, acaba, bueno, deixando atrás para Brais. Fenomenal Óscar Primo, ese centro de Brais. Demasiado alto, va agora para Miki. E es saque de portería. Está moi brandiño atrás o Barco, Una moi falta de brandiño. contundencia nesa xogada, verdad? Primo, aparte, xa conocen a Primo, un futbolista que vai ao contacto, que non rehuye a disputa. Aí o central ten que ir moito máis expeditivo e moito máis contundente, ¿no? Sobre todo nese balón na frontal da área. Omar para Oli. Vai arriba na presión o Compos. Vamos a ver cómo saen con Rubén García. Levanta a cabeza Rubén, trata de meter para David. Bonita, esa que debuxa agora o Barco. Acaba recuperando Samu. Sae rápido Compos con Bicho. Pelota de Bicho para Samu. Acaba tocando atrás para Pablo Antas. Ahí está un dos que estaba sancionado. Y unos que se les levantó o castigo. Nesta, bueno, xornada de portas abertas do Consello Superior de Deportes. Estaban Iago Iglesias e Antas no Compos e Pisón no Barco. Hubo carta branca para todos. Pato. A apertura, esa bola de Antas. Buscando a posición de Álvaro Casas. Ahí está Casas presionado por Pisón. Busca saída y encontra rápido. Aí xa o Compos con Bicho. Busca Bicho con Samu. Boa presión agora do Barco. Vamos a ver esa recuperación. Trata de sorprender. Y o lanzamento moi forzado. Veremos quién diga o colexiado. Sí, a presión do Barco, si non están igualando, cando non iguala, si vas a presionar o porteiro, bueno, sempre hai un futbolista que está libre, por aí o Compos eso sabe facer perfectamente, por aí están nesa presión, pois o Compos está saindo con certa facilidade, non? Mira, fíxate, outra das cousas que non agardábamos, que nese tipo de envíos longos de Pato cara Brais e cara Primo, con todo que ten atrás o Barco, estén os xogadores do Compos levándose esas pelotas. Están orixinando moito fútbol a través dese segundo balón. Pelota para Jimmy. Aí está Jimmy con Moreira. Acaba sacando Javi, petou en segura. Ollo no rexeite, que queda para Billo. Vamos a ver Bicho, esa bola de Bicho para Miki. O disparo de Miki. Salva Oviedo. Y es saque de esquina. La opción de nuevo para Compos. Está tocado Barco, ¿eh? Sí, está en ese momento que non sabes que pasa, que facer. Hai moitos futbolistas que están mirando, que están abrindo os brazos. Unha situación complicada, pero tamén é certo que non se pode desarmar, porque un gol do Barco volves a meter no partido, pero por contra, outro gol do Compos, lóxicamente, prácticamente cerra o partido. Imos co lanzamento de Curruncho. Ese balón que busca o punto de penalti. Meteu ya cabeza Omar. Será saque desde lateral para o conxunto de Iago Iglesias. Ecuador desta primeira metade en Balaídos. De momento está mandando Compos 2-0. Os goles de Primo e de Jimmy. Vai sacar desde o costado Saro. Achégase a recibir Bicho. O movimento de Miki. Vamos a ver se chega Miki. Non, é saque de porta. Balón para o clube de Valdeorras. Saca Oviedo. Oviedo para Oli. Oli para Omar. Vamos a ver se a busca en longo Omar. Ábrese na esquerda Oli. E ven recibir David. Están moi en riba os xogadores do Compos. Ten superioridade aquí nesta banda esquerda o Barco. Esa bola que busca Pisón. Ollo con anticipación. Sí, estábamos nese inicio de fútbol do Barco. Vemos a Primo que está con Rubén, vale, para que no inicie y que lle deixan sair a Omar, verdad? Ahí está David, va a encarar David. Ahí pode ter a súa opción o Barco. O centro de David, esa bola moi pechadiña con vantaxe para Pato. Estaba no segundo pao Juanito, pero ese centro foi con toda a vantaxe para o guardameta do Compos. E a pregunta que nos facemos todos, e os primeiros os afeccionados do Barco, e que ten que cambiar no conxunto de Manolo Pérez para poderlle dar, bueno, un pouco máis de guerra ao Compos, para poder competir. Porque até o momento, cada minuto que pasa, parece que o Compos, sí, sobre todo creo que lle máis costa baixo, ¿no? Sí, defensivamente, que sin estar facendo un grandísimo partido, o Compos está ganando con moita facilidade, ¿no? Defensivamente ten que ser un poquinho moitísimo máis forte, sobre todo nese xogo por banda, donde o Compos crea moita superioridade. Vamos a ver ese desmarque de Juanito. Ahí gañando as costas a Jimmy. Deixa para Segura.
Segura que busca opción, pero está muy tapado. Y acaba tocando atrás para Moreira. Moreira con Rubén. Vamos a ver Rubén. O cambio con criterio. Aquí ten espacio Soli. Va a sacarlo centro, no, busca de nuevo por dentro con David. David presionado, a piques de recuperar ya Samu. Acaba de banda Samu y opción de contra de nuevo para Sociedade Deportiva Compostela. Esférico para Primo. Bueno, enganaron entre os dous. Sí. Marcou o desmarque, creo que 2 veces Primo. E cando lle deu Samu, pois Primo xa se quedara. Despraza Rubén García. O salto de Antas. Qué gran futbolista Samu, ¿verdad? Tiene un equilibrio, Sí. Un futbolista, creo que nese medio campo, a verdad, un rouba e xoga moi fácil, sempre está para as axudas dos compañeiros, sempre tratando de facer coberturas. Creo que é un dos grandes artífices deste compos, ¿no? Vai sacar de banda Saro. Achegas a recibir Samu, esa bola que busca o salto de Primo. Toca Primo, Omar. Pisón. O toque comprometido aí de Ibi. A pelote para Barco, levanta Ibi para que loite Pisón. Sacó una Soto, pide Rubén. Bola de Rubén. Ahí está tratando de facerse con control do partido Barco. Ibi Vales, presionado por Miki. Aguanta a xogada Ibi. Ibi para Oli, quedou aí descolgado. Vamos a ver ese centro de Oli, o balón de Oli que busca Juanito. Trata de deixala para Pisón. Esférico rexeitado, non pode chegar David e acaba sacando ese esférico Saro. Recolle Oviedo. Oviedo con Omar. Omar para Javi. Rubén. Moreira. Rubén García. Omar. Omar. David. Ahí con espazos y con tempo para pensar. O lanzamento de David. Está muy afastado y este campo es muy grande. Sin problemas para Pato. Estamos ya con Soto. Soto con Pato. Cae cara costado izquierdo Primo, pidiendo esa bola. Pero vaya a buscar no otro lado. A Jimmy. Jimmy que prolongaba para Bryce. Tocó una segura. Y mueve Campos. Partido y proba eliminatoria. Óscar de cómo va o partido e que Iago Iglesias. Lembren que en caso... Está jugando Compostela. Rubén García. O toque de Rubén García para Oli. Oli, ahí presionado por Antas. Vamos a ver Primo. Foi abaixo Omar. Y hay falta. Hay falta a prol do Barco. En esa pelota, en esa acción de Brais Abelenda. Es muchísimo más rápido Barco en esa conducción, ese movimiento ahí por dentro, porque bueno, ahí o Campos se está presionando muy bien. Salle robou varios balóns con o equipo prácticamente con moitos espacios, moi aberto. Ten que ser moito máis seguro con ese tipo de balóns por dentro. Ese desplazamiento de Oli. Va a sacar de banda o Compostela con Saro. Achégase a recibir Primo. Ahí está Primo. Meteu ya bola aí Vivales. Continúa Primo. Descongestiona con Soto. O cambia de Soto para posición de Jimmy. Vamos a ver si controla esa bola. Non puido Cobote. Recupera o Barco. Balón moi complicado, de verdad. Balón por arriba, do central sobre lateral contrario. Horizontal, además. Horizontal. Sí. Rubén García. Todo Campos pechado en no seu campo, en 45 metros. Ibi Vales. Toca Ibi para David, bonita pared. Vamos a ver Ibi, sae Pato y acaba sacando Soto. Por si acaso, non quiso confianzas. Entregou de banda. Move rápido Oli para David. David con Samu. Busca por dentro a xogada con Moreira. Esa bola foi Sochaga e falta. Indica o árbitro falta. Falta perigosa, falta de Samu. Falta prol do Barco. Da sensación que Antas, ¿verdad? De Antas, sí. Pero creo que non na disputa do balón, sino despois o sexto que fai co brazo. Co brazo, sí. Mediante que o saca de encima futbolista do Barco. Pues esta sí que puede ser unha boa posición para David, ¿eh? Sí. Un poquinho afastada igual.
Pero de calquera xeito pode ser unha boa posición para o 10 do Centro de Deportes Barco. Sí, a falta de Antas. Veamos as protestas do xogador do Compos. E vamos a ver que sucede. Opción para o Barco de meterse de novo na pelexa. Media hora de partido en Balaidos. Xogándonos o pase a final. O Compostela e o Barco. 2-0 gaña o Compos. Observen a barreira do Compos con un tirado no chan. Sí, ahora, Canto dano fai Messi o fútbol, Está de moda. Canto hai que inventar. Aí estamos con David. Silencio nos bancos de uns e outros. O lanzamento contra Barreira no segundo intento. David, aí fora de xogo. Había dous futbolistas do Barco, estaban Javi e Juanito en fora de xogo. E aí morreu unha boa opción para o Barco de Valdeorras no momento no que nos imos a pausa de hidratación. Bueno, con 2-0 para o Compos e a situación de que os de Iago Iglesias o teñen, Sí, o teñen, eu creo que teñen moi controlado o partido, moi pouco perigo, excepto a balón parado, o que está creando o Barco. O Compos evidentemente está moi cómodo, ¿no? Xogando aí plegado, non ten presa ningunha por atacar, porque está non se siente amenazado para nada ese resultado, ¿no? Se ti foses Manolo Pérez neste momento, en que insistirías? Bueno, sobre todo en darlle moitísima máis velocidade a ese balón, vale, para intentar crear superioridade por banda, evidentemente en defensa ser un poquinho máis contundente, non? Senón neste espazo tan grande hai moitas distancias e o balón non vai rápido, buscar un poquinho máis a Pisón. Eu creo que un futbolista que aí aguanta moi ben, que poda deixar de cara para lanzar sobre Vivales, para buscar profundo con Bazo, senón evidentemente vai a costar moito, non? Estamos vendo que combinando, bueno, non lle está creando excesivos problemas o Compos. E no curruncho de Iago, eu imagino que a idea será seguir igual, non? Seguir aproveitando, bueno, pues todo o que está permitindo o Barco, non? Sí, sobre todo porque está moi cómodo, ¿no? Es decir, cando o Barco sai arriba, quere apretar, bueno, pues eses lanzamentos de Pato Guillén lle están facendo moito dano para esa segunda xogada ou para con Primo, con Miki, si repliegas, evidentemente, ese repliegue nesa zona ten que ser moito máis intenso, moito máis agresivo, porque senón, evidentemente, aí o Compos, bueno, con Antas, con Miki, con Bicho, con Primo, crea moito fútbol. Bueno, pois punto e final a esta pausa para a hidratación. Son 30 graus de temperatura. Vai caendo a tarde en Vigo, comeza xa a entrar a sombra. Hai unha brisiña que nos salva un pouco, porque senón isto sería bafante. E vamos a ver se o Compos consigue aproveitar esta situación, este 2-0, a ansiedade agora e as presas que lle poden entrar o Barco, que necesitaría 3 goles. Lembrolles que en caso de empate pasa o Compos, así que o Barco necesita 3 goles, son moitos goles. Hai moitas cousas aí que cambiar. Sí, necesita verdad? Un para empezar, un para empezar. Sí. Despois, eso sempre necesitamos 3, non, necesitamos un. Pois, se non conseguimos un, 3 vai ser moito máis difícil. E isto que vai continuar con Pato Guillén, que será o que poña de novo o balón en movimento. Imos polo último cuarto de hora desta primeira metade, nesta primeira semifinal do Playoff Express. Playoff Express de ascenso a Segunda B. Compostela, campeón do grupo galego, e o Barco, que foi cuarto e que se clasificou por primeira vez na súa historia para unha fase de ascenso a Segunda B. Saltou Segura. O control de Juanito, trataba de baixala. Vamos a ver que se fai forte Juanito. Toca Juanito Bazo, non puido abrila e acaba recuperando de novo Compos. Con esa bola que buscaba na banda Brais Abelenda. Saca rápido Segura. Segura para Moreira. Vemos a Segura. Complicado aí na banda con ese 2-1. Acaba, bueno, forzando ese saque de banda. Lo vai de novo Segura. Pide ya por diante Juanito y achégase a recibir Pisón. Vamos a ver a Segura, que se lle está facendo de noite. Saca para Pisón. O toque de Pisón buscaba Moreira, pero a xogada non saiu. E xa ten o Compos, que ademais a vai ter en falta.
Sí, está pareciendo un pouco que creo que un futbolista, decías antes, ¿no? Pisón, creo que un futbolista que ten que aparecer moito máis, un futbolista que aguanta moi ben, con esa envergadura, que crea moitísimos problemas, están buscando moi pouco, todos esos balóns que lle chegan non son moi claros. Eu insistiría con Íñigo Pisón, porque a verdade é que é un futbolista que creo que nese sentido lle pode dar moita pausa, lle pode dar, bueno, continuidade o fútbol do Barco. Pois mira, ese balón de Pato, a piques de Cazala outra vez no segundo balón e de Armala a Compos. A presión de Óscar Primo, pateou Omar. A patada que busca David estaban fora de xogo. Viña de posición adiantada o 10 do Barco. E a bola é para o Compos. Despois neses balóns longos de Pato vemos que o Barco se parte moitísimo. Esta xogada anterior foi moi clara, é dicir, ese reseite sempre cae do lado do Compostela. Se manteñen, bueno, esa línea con Íñigo Pisón, Bazo, Ibi Vales, se quedan como moi descolgados, favoreces, ¿no?, o reseite esa segunda xogada para o Compostela. Vamos a ver esta recuperación do Barco con esa bola para Pisón. O control de Íñigo, malo, defectuoso. Se botaron dous en riba do Compos como auténticos tigres. Un deles Óscar Primo en traballo defensivo. Pateo agora Pato, o desplazamento defectuoso. Recupera desde o costado Segura. Saca Segura para Rubén García. De novo bola para Segura. Vamos a ver Segura. Profundiza Segura por esa banda dereita. E un 2 para 1. Está se metendo nun problema Segura. E acaba sacando Petróleo. Será saque de banda para o Barco. Moi boa axuda de Bicho con Jimmy. Eso un pouco que falábamos do Barco, decir, que Oli con Miki, ¿no?, esa axuda de Ibi Vales para que Oli non sofra tanto e Miki, bueno, teña máis dificultades. E aí víamos antes a Juanito Bazo e a súa curiosa historia. Cando alá polo 2016 enfrontou no Campeonato de España de Fútbol Praia o Coruxo, no que xogaba Ramiro Amarelle, a figura galega e mundial deste deporte. E, bueno, acabaran gañando o Coruxo e ao acabar o partido de Fútbol Praia, o presidente do Coruxo, bueno, Gustavo Falque, foi a falar con eles a ver quen era o 7, non? Que 3 ou 4 goles lle meter, que a ver como podía fichar para o Coruxo de Fútbol 11. Ese foi Juanito Bazo e un par de anos despois o conseguiu. O acabou fichando. E do Coruxo, pues bueno, a seguir en Galicia, en terras de Valdeorras. Saca Oviedo. A patada de Oviedo. Vamos a ver esa bola, que va a quedar precisamente en territorio de Juanito. Juanito con Jimmy, acabou pateando Jimmy. Vantaxe para Javi, estaba só Javi Rodríguez. E mandou directamente a pelota a bancada de Balaidos. Seguen pasando os minutos no Municipal Vigués. O Compos acariñándose ao seu pase a final, dando sensación de superioridade no campo e tamén no marcador ante o Barco. Pato Guillén con Soto. Despraza Soto para que acorra Saro. Vantaxe para Omar. Deixa perfecto para Oli. Oli que compromete a Oviedo. Vamos a ver aí o porteiro. Oviedo. Esa bola de Oviedo. Vamos a ver que na baixa o salto de Pisón. Carga Samu. Ibi, o toque de Ibi. Vai chegar para Soto. Soto con Ibi Vales. Indico colexiado que nada, que continúen. Non, agora pita. Bueno, tardou, pero acabou chifrando esa falta de Soto. A Soto. Esa acción de Ibi Vales. Sí, a mí, bueno, me da a sensación de que es vara, ¿no? Pero tardou en pitar. Eu me imagino que ya marcaría o... ¿Algún ayudante? Sí. En primera instancia parecía que quedaba validez a acción de Ibi Vales. Tardou bastante, sobre todo porque non había opción de vantaxe, non había ningún xogador do Compostela ao lado. Bueno, recuperado xa Soto, e isto que vai continuar. Sacou xa Samu, e estamos con Antas. Antas para Jimmy. Aí inicia a presión o Barco con Moreira. Ese toque de Brais, aí está de novo descolocando por banda coa entrada de Jimmy. O balón de Jimmy, ese balón de Jimmy con vantaxe para Omar. Omar que deixa para Javi. O desplazamento de Javi. Problemas de novo para o Barco, acaba sacando Rubén García. E aí está, proxectándose en ataque o conxunto de Valdeorras con David. David para Oli. Pide Ibi Vales. Bola para Ibi Vales que ven con Soto. Aí está, entre dous. Complicado esa de Ibi Vales. O último creo que foi Saro.
E o colexiado, pois indica que é o revés, que foi Ibi e que mova o Compos. Sí, lle estaba pedindo Ibi, ¿no?, a Oli que ese balón que fose máis profundo, non o ve, para poder correr, para poder enfrentar son co central. A fortaleza de Óscar Primo. Balón para o Barco con Oli. Está pedindo Rubén García. Controla o capitán. Compromete a Oli. Se achegaban a presión Miki. O lóstrego de Nigrán. E saque de banda para o Compos. Custalle moito desbordar liñas o Sí. Barco. Sí, lle costa moitísimo. A verdade que ten unha distancia entre líneas moi boas. O Compos é difícil, ¿no? Ahí está Primo. Primo para subida de Saro. Vamos a ver, está no centro Miki. No segundo pau pide Brais. A bola que busca Miki. Miki que non chega. Corre Brais. Pelota de novo para o Compos con Brais Abelenda. Deixa atrás Brais. Insiste o conxunto de Iago Iglesias. Esférico atrás. Tocando Jimmy. Jimmy para Bicho. E ese balón máis atrás para que comecen Casas. En Soto, centrais. Bola de Casas. Domina o Compos, insiste o Compos. Últimos 5 minutos da primeira metade. Retrasou Bicho. Bola para Pato. O cambio de Pato. Controla Saro. Saro encimado por Oli. Soto. Soto. Saca Soto por dentro. Para Bicho. Arrisca Bicho. Vamos a ver Bicho. Bicho para Miki. Miki. Acaba retrasando aí ante a presión de Oli. E a bola é para Pato. O desplazamento potente de Pato para que loite Brais Abelenda aí con segura. Saca de banda para o Barco. Sacouse a segura para Rubén García. Omar. Ábrese na esquerda Oli. Vamos a ver esa bola con problemas para Oli. Para Ibi, perdón. Hai falta. Indicou o colexiado. A falta de Antas. Falta prol do Barco. Vai ser o propio Ibi Vales. Estamos xa con Omar. Omar, Rubén García. Hai falta, sí, hai falta clara de Primo aí. Que chegou como, bueno, chegou como un touriño. Sí, non ten problema. El vai aí, corta a xogada con Rubén García. Con 2-0. O futbolista que non, que leva un poquinho o fútbol ofensivo do Barco. E non ten ningún problema. Manexa David. David con Javi. Levanta cabeza Javi, ese balón de Javi con pouca opción aí para Juanito. E aí está tratando de sair xa de novo Compos. Vamos a ver esa bola de Jimmy, ese balón de Jimmy. Buscaba entrada de Miki e estivo perfecto aí Omar. Acaba retrasando Pisón. Pisón para Oli. Y Vivales. Encimado de nuevo por Óscar Primo, que está, bueno, desdoblándose en ataque y en defensa. Ofreciendo goles e traballo. Sí, perfecto, esa presión de Primo en ningún momento superou, aguantou, da temporiza, ese tempo que o equipo se posicione. Mira Moreira. O traballo de Óscar Primo nese tipo de xogadas. Aí está Moreira. Moreira para Oli. Achégase no centro Rubén García. Levanta a cabeza o capitán, está no costado dereito segura. Ese balón que busca na banda, a entrada de Moreira. E bueno, agora sí encontrou espazos o Barco para atacar a defensa do Compos. E acabou sacando ese córner. Impulsou o último Saro. Saque desde o Curruncho para o conxunto de Valdeorras. Cara a esquina vai David. Últimos 2 minutos da primeira metade. Nin que decir ten que un gol sería importantísimo para os de Manolo Pérez. Golpea David. Ese balón de David petou en Saro. E volvemos ao Curruncho. Doutra volta con David. Achégase Rubén García. Hai un 2-2 aquí no Curruncho. Golpea David, ese balón moi pechado. ¡Gol! ¡Gol olímpico! ¡Gol de David! ¡Qué golazo acaba de marcar David! Olímpico, Directo. Golazo. Eu creo que non o tocou ninguén. No. Golazo de David, como sorprendeu con ese lanzamento directo. Golpeou no pau, no segundo pau. E o tanto do Barco de Valdeorras. Pois o que decíamos, balón parado, verdad? Balón parado, saca proveito, se non é, bueno, de remate, de un gol directo
tendo a un futbolista como David Álvarez, o que falábamos, 2-1, é outro partido, o 3-0 prácticamente cerraba o partido, este 2-1, bueno, pois vai a entrar a mellor algunha duda o Compos e vai a fortalecer un pouco o plan de partido do Barco. Sí, seguramente iso, non? En canto a confianza, este gol ten un valor tremendo, auténtico golazo ese chicharro que acaba de marcar David, xa obviamos nas repeticións, sensacional, lanzamento directo, sorprendeu a Pato, non había ninguén do Compos no segundo pau, e ollo que temos un 2-1, e ollo que temos aí a Bicho metendo para Miki, acaba retrasando Oli, e acaba sacando Oviedo. Vamos a ver si ese gol do Barco mete os de Valdeorras na pelexa. Se lles fai, bueno, ver que hai opcións, que hai moito partido aquí en Balaídos, que o campo é moi grande e que, bueno, que vimos de 3 meses de parón e que físicamente andamos todos, bueno, a velas vir, que isto está por verse como están físicamente os equipos. Sí, está claro, ¿no? Yo creo que na segunda parte o calor, o campo, o como ben dis, todo este período, bueno, de parón, ainda que estiveron adestrando, pero bueno, non competiron, eso creo que vai a pasar factura, ¿no? 2 minutos de engadido, acabamos de ver la tabliña, irémonos ata o 47. 2-1 marcador en Balaídos, o Compos que o estaba levando ben, que o estaba manexando con claridade, pero ese gol olímpico, ese golazo que acaba de marcar David, acaba de darlle outro aire ao partido. Juanito que que impulsa ese balón fora, deportivamente devolve o Barco de Valdeorras. E imos por eses últimos segundos que lle restan a esta primeira parte en Vigo. Vai sacar Jimmy. Ven recibir Óscar Primo. Vamos a ver Jimmy, cara a Brais Abelenda, trataba de prolongar para Primo, a pelota acaba quedando para o Compos, esa bola corre por el a Bicho e acaba chegando Oli para retrasar para Oviedo. Saca xa para Rubén García, pode ser a última desta primeira metade. Oye, con ese erro na conexión con Moreira, bola para Miki, está ben pechado Barco, asegura con Samu, o cambio de Samu para a banda de Jimmy, aí terá que correr e terá que axustar de alguna maneira o Barco. Faino con Moreira, pica esa bola para Brais Abelenda, foi Sochan e hai falta perigosa pro do Compos. A falta Brais Abelenda, hai nación de Segura. E bueno, boa opción tamén aí a balón parado para o Compos. Desespérase, Manolo Pérez no banco do Barco de Valdeorras. Tal como estaba esta primeira metade, ese 2-1, vamos. Sí, ¿no? Seguro que deixaba satisfeito o técnico camiño do vestiario, ¿no? Evidentemente, ¿no? De irte ao descanso con ese 2-0 a irte con 2-1, sigues estando en partido, ainda que está, bueno, o ten complicado, ¿no? Porque o Compos o empate lle vale, pero bueno, para o futbolista, a mente do futbolista vai a cambiar. Pois imos ver que sucede con esa falta. Hai 3 xogadores do Compos xunto a pelota. Todo Barco metido aí. A excepción de Juanito. E están lle dicindo a Juanito que baixe. Que pa baixo. Vamos a ver o lanzamento. Petará Barreira no segundo intento. Nada. O que hai é final desta primeira metade en Balaídos. E bueno, tal como estaba a situación dirán os do Compos, que se lle escapou aí media eliminatoria, que xa tiñan no peto e agora terán que seguir loitando. E ao contrario dirán os do Barco, que tal como foi esta primeira parte, coas facilidades que deron atrás, este tanto postreiro de David, pois abre unha porta grande para a esperanza. Sí, sobre todo porque tampouco Compos, ¿no? Xenerou fútbol ou moitas ocasións para ir con ese resultado, son prácticamente con máis ben por erros ou desacertos do Barco. Ese gol do Barco, bueno, volve a enganchar un poquinho o Barco, ¿no? Despois de ver que prácticamente a eliminatoria estaba moi complicado, o sea que nos espero, creo que unha moi boa segunda parte, a ver como levan o tema do cansancio deste parón e o campo, evidentemente. Moitas interrogantes de cara a segunda metade. Levamos 3 meses en competición. Isto é, bueno, unha incógnita. Físicamente como van responder, o campo é moi grande, vai moita calor, o resultado estreito, e bueno, isto non está nin moito menos feito, nin para uns, nin por suposto para outros. Tempo de lecer en Balaídos. Volvemos 2 minutos para ver como queda esta primeira semifinal.
Bueno, de nuevo, señoras e señores, con todos vostedes desde o Estadio Municipal de Balaidos. Vai caendo a tarde e vai baixando a temperatura, que é unha cousa que agradecemos moito, tanto nós como os futbolistas de cara a esta segunda parte. Os futbolistas que están nos vestiarios, veremos se volven os mesmos 11 e veremos tamén con que actitude e con que disposición uns e outros. E o que estamos vendo neste tempo de lecer a todo isto é no palco, hai o presidente da Federación Galega e os presidentes de ambos los clubes, dos protagonistas desta primeira semifinal que, bueno, que están departindo, que están recibindo agasallos. Esta é unha xornada histórica e como tal hai que entendela, non? Porque o que ia ser un playoff de ascenso a segunda B, na que os equipos galegos se ian ver as facianas con equipos de fora, pois ao final acabou por converterse neste playoff express que, bueno, que de entrada nos deixa a posibilidade de ver non? Algo é algo, non? Xurxo, un xa o temos garantido. Dirán algúns que podemos ter máis da outra maneira, pero igual amarrando un xa o temos tamén. Sí, a verdade que é unha mágoa, verdad? Porque creo que o ideal ou a situación requeriu que se fixese este playoff express, pero bueno, a situación é a que é, non se pode cambiar, vivo así. Bueno, o que temos asegurado é que vai haber un representante galego máis na segunda B. Bueno, pois así o temos que tomar. Sí, este é un formato bonito, desde logo, bueno, estábamos comentando que gustará máis ou menos, pero desde logo os que nos gusta o fútbol é algo fermoso, non? Estas semifinais, finais con todo en xogo a 90 minutos, desde o punto de vista da emoción, pois é un espectáculo bonito de ver, non? Sí, e sobre todo, bueno, pois que parten de casi nas mismas condicións, porque evidentemente no a clasificación eu creo que ten que valer para algo, evidentemente, como nestes casos que pois no partido que estamos o empate favorece o Compostela, porque creo que foi o campeón ou con unha diferencia de puntos sobre o resto moi grande. Bueno, pois eso tamén lle dá, creo que certa emoción, e sobre todo porque o Barco ten que gañar, non pode especular, e por aí a ver que tipo de partido vamos ou vai a plantear o Barco nesta segunda parte, non? Estamos vendo os goles, os dous do Compos, bueno, pois que veñen precedidos de concesións, non? De moitas facilidades do Barco. Na primeira media hora, sobre todo, estivo moi brandiño o conxunto de Manolo Pérez atrás, sorprendeunos, non? No seu plantexamento en ir a buscar arriba o Compos nun campo tan grande como este, e sabendo do potencial do Compos e da súa velocidade, sorprendeunos un tanto ese plantexamento, pero se cadra o que máis nos sorprendeu foi esa febleza defensiva, non? Ese, bueno, moi brandiños, eso sí que non o contábamos, non? Fíxate este gol, o de Primo, o segundo, víamos antes o primeiro de Jimmy, con que facilidade chegou, o remate, como sorprendeu o Oviedo. É unha fervenza realmente de facilidades. Sí, sobre todo dentro da área, se hai un futbolista do Compos que tens que ter a máxima concentración, unha marcase férrea, posiblemente sea Primo, ¿no? Porque é un grandísimo dianteiro que sabe que se move ben, que disputa, que choca. Bueno, pues aí sí que se despistaron completamente con esa xogada, e bueno, con ese 2-0, bueno, pues parecía que o partido estaba moi para prol do Compostela, pero ese golazo de David, bueno, fai que o Barco, bueno, pues volva a estar no partido, e o Compos, bueno, pues a mellor lle entra algunha dúbida, ainda que, bueno, ten todavía un marxe importante. Sí, un golazo de David. O Barco, o que hai que, bueno, non se lle pode negar, é que nunca afrouxou. A súa ilusión e a súa fe seguiron intactas. En xogada está lle custando moito, pero a balón parado estamos vendo que ten perigo, e aí, bueno, aí David dándonos un pouco a razón. E o que ti dis, é difícil estar tranquilo, sobre todo con esa interrogante, non? 3 meses parados, e o primeiro partido prácticamente despois de 4 meses. Físicamente, bueno, pois non hai unha medida exacta de como se van a encontrar uns e outros nesta segunda metade, e eu, vamos, se fose Manolo Pérez, pois seguramente aí lle encontraría un chisquiño máis de resquicio, de oco a este Compostela. E se fose Iago Iglesias, seguramente tería tamén un punto máis de preocupación, ¿no? Sí, porque aparte de levar moitos meses sin competir ao máximo nivel, bueno, este partido, bueno, polo que significa, polo que hai en xogo, bueno, ten un componente psicolóxico importante, no? Que o futbolista pois tamén o nota, no? Nesa tensión nun partido, non un partido de liga onde si te equivocas, si perdes 3 puntos a semana seguinte hai outro partido, no.
no, aquí si te equivocas, bueno, no se acabaron esas opcións. Eso eu creo que tamén vai a pesar na cabeza de futbolistas, pero evidentemente, bueno, o aspecto físico eu creo que vai a ter nos últimos 25-20 minutos, eu creo que vai a ser un papel importante no desarrollo do partido, ¿no? Imprevisible, ¿verdad? Imprevisible. Vamos a ver qué sucede. Vai entrar esta segunda metade en acción cos mesmos 22 protagonistas. Non albiscamos trocos. Está o colexiado Xesús López revisando con uns e con outros que todo estea en orde. Dalle ok o porteiro do Compos, tamén Oviedo, gardameta de Centro de Deportes Barco. E ya lo oímos a polos últimos 45 minutos desta primeira semifinal do playoff de ascenso a segunda B. Está xogando xa o Compos con esa bola de Jimmy, tocou Brais. Esférico atrás de novo para Jimmy. Jimmy con Brais. Pasa o esférico por Samu. Agarda agora un poquinho máis o Barco no inicio desta segunda parte. Despraza Brais. Esa bola pediu una Javi. Golpeou una mordida e será saque desde o costado pros de Iago Iglesias. Vai caendo a tarde en Vigo. Debemos andar alrededor dos 27 graus de temperatura. Moita calor. Un punto máis que engadir pro desgaste físico. Esa bola que busca por diante a Primo. Aguanta ben, deixa para Brais. Brais que busca a parede. Atención a Brais, a Belenda. Ese balón de Brais. Buscaba o disparo de Bicho. E aí pudo armar xa a primeira Sociedade Deportiva Compostela. Acaba recuperando Oli. Saca esa bola buscando por diante a Pisón. Con problemas na saída ao Barco. Indica o colexiado que a bola en instancias do liña e pro Compos. Vemos que saiu un poquinho máis atrás o Barco con respecto á primeira metade. E saiu tamén dominador nesta segunda metade o conxunto santiagués. Vai mover Saro. Buscando esa bola por diante para Óscar Primo. Trataba de prolongar, pero aí non tiña compañeiros. Será saque de portería para Oviedo. O gardameta deste Barco estivo nas categorías inferiores do Xetafe e do Real Madrid. Estivo tamén no Rayo B. E chegou procedente do Santa Ana. O Centro de Deportes Barco. Porteiro realmente imprevisible, capaz do peor e do mellor. Bueno, do peor e do mellor en 5 minutos. Saca Saro. O saque de Saro buscando a Óscar Primo. Está gañando sempre ese tipo de balóns. Vamos a ver o salto. Esa bola que queda inmorta. Opción para o Compostela. Salva Oviedo. Que ben tapou aí Oviedo. E bueno, se antes o dicimos, aí temos. Sí, ¿no? Como saiu ante Miki, como lle tapou os espazos o xogador do Compos. No, nestes primeiros 2 minutos há dúas ocasións con dúas chegadas con moitísima facilidade por parte do Compostela, no que falábamos, necesita moito máis expeditivo, moito máis contundente o Barco se quere a verdade intentar meter en apuros o Compos, no? Vamos a ver ese centro de Segura, tocou no Casas. Queda no rexeite a bola para o Compos, buscando a saída aí con Antas. Bola de Antas para Miki, para Primo, acaba tocando atrás Óscar Primo. Esférico para Saro. Houbo falta Primo, aplicou a vantaxe o colexiado Xesús López. O toque atrás de Segura. Con Soto. E ese balón que vai máis atrás, cara a posición de Pato. Sacando a pelota o Compos, con Brais a Belenda. Pelota de Brais para Saro. Encontrase na banda o Lóstrego de Nigrán. Miki trataba de marchar de Oli. Curtou perfecto aí Oli. O toque de Oli para Evi Vales. Busca xogada con David. Oye, incorporación de Oli. Había fora de xogo. Houbo banderol arriba. Fora de xogo de Oli. Bonita acción agora do Barco. Sí, unha triangulación aí, rápido 2 contra 1 aí. Ese roubo de Oli. Saiu moi rápido. Por aí eu creo que ten que seguir insistindo nesa recuperación, ten un poquinho máis velocidade, porque o Compos incorpora os laterais, porque deixa moitos espazos nese sentido. Se consigues conectar, se consigues ser rápido, chegar con ese balón por fora, podes meter en moitos problemas o Compos. Aí está Javi, que acaba de sacar o que estaba buscando, como ya forzou aí a Brais a Belenda. Falta pro do Barco. O Bexá Segura para Moreira. Moreira, que cando estaba no Adarve, eu creo que fixo, bueno, un papelón para espallar o galego por aí, por España adiante. Vaya clases, que repertorio de galego. Daba a través das redes sociais do Adarve Moreira. Vaya fenómeno. Toca Javi. Javi con Segura. Segura, Brais a Belenda. Oye esa recuperación de Brais, a saída con Bicho. Bicho para Brais. Aí está Brais encarando a Javi. Aí ten problemas Javi.
Vamos a ver, aguanta ben ante Brais. Brais que busca saída, acaba chegando, tocando esa bola. Segura, saca desde el lateral o Compos. Lo oímos con Jimmy. O saque de Jimmy. Esa va a ser para o Barco. O esférico de Segura. O toque de Segura para Moreira. Aguanta Moreira, saca Moreira. O salto de Jimmy, a pelota para o Compos. Ahí está Jimmy, Moreira. O rebumbio. Y a falta pro do Barco de Valdeorras. Erguense no banco e hai amarela. A todo isto. Amarela para Pablo Antas por esa acción con Moreira. Esa foi a metade da tarxeta e da patada. E a outra metade das protestas dos do banco, creo, o grito de Moreira creo tamén axudou. Sí, o berro tamén, sí, tamén tivo o seu, sí. Ademais, como está o campo baleiro, pois se escoita bastante máis, claro. Sacouse a Segura, aguanta Juanito, descarga Juanito para Moreira. Moreira que busca desafoco en Javi. Javi, vamos a ver, que se están complicando os do Barco. Javi Rodríguez, desplaza Javi, ese balón a poder de Jimmy. Jimmy non puido conectar con Brais, recupera o Barco de Valdeorras. Estamos con Segura, Segura para Moreira. Bonito amagua en tantas. Deixa Moreira, esférico para Rubén García. Abre o Capi, estamos ya con Oli. Pide entre líneas Ibi, esa pelota que busca Ibi. Vamos a ver a combinación, esférico de nuevo para Oli, posición correcta de Oli, o balón de Oli para Pisón, uy, ese paso muy complicado ya. Quiso forzar demasiado ahí. Sí, era muy difícil. Sí, era demasiado ese balón, sí. Ten que intentar tirar o ese balón no por abaixo, eso unha vez que colla altura era moi difícil. Tiña boa opción aí, ademais estaba con espazo suficiente para acomodarle e pegarle, pegarlle. Sobre todo que ese balón que chegou a Pisón, ¿no? Un futbolista que aí define ben. Saca Pato, buscando a Brais, aí no salto con Segura, toca, expeditivo Segura. Aplauden desde o banco do Barco a contundencia do seu lateral. Vai mover Jimmy. Primeiros 7 minutos da segunda metade. Achégase a recibir Samu. Vamos a ver que están todos paradiños. A ver que fai. Acabou tocando para Primo e acabaron perdendo a pelota. Moreira, o balón de Moreira. Hai falta Segura. Foi Sochan Segura. E hai falta perigosa de novo. A prol do conxunto de Valdeorras. Coloca a pelota Rubén García. Achéganse o remate Omar, Javi. Vemos a Pisón, a Juanito. E desde outro lado ben Ibi. Estes son os 5 do Barco que buscarán esa bola que vai colgar Rubén García. Observe onde pon a liña de retagarda o Compos. O lanzamento de Rubén García. Ese balón de Rubén García buscaba por abaixo a Ibi. No, pero rara, sí, eu creo que apega mal, a sensación que buscaba máis balón sobre o segundo pau, sobre o punto de penalti. Saca Pato. O salto de Segura. Ahora está gañando ese tipo de balóns. O Barco na primeira metade tiña problemas con ese tipo de envíos. Oli está medrando tamén nesta segunda metade. Oli. Ese esférico atrás de David. Omar. Saca Omar para Rubén García. Rubén García. David que non chega. Vamos a ver ese balón que acaba sendo para o Compos. Tocou Antas. Atrás Samu. O esférico de Soto. Soto con Pato. Pato de nuevo para Soto. Pato Guillén. Ven recibir esa bola Bicho. O cambio con vantaxe para Moreira. Moreira meteu a bota Brais. Levanta Jimmy. Pide Javi Rodríguez. Estáse facendo co control do partido Barco. Sí. Segura para Moreira. Moreira. Falta. Moito máis metido no partido, intentando ter o balón, está dominando. Temos o Compos non ten problema por replegar, estar aí esperando. Oviedo, vamos a ver Oviedo. Ay, Oviedo, Miki, atención a esa bola. A opción para Compostela, agarra Oviedo e hai falta, ya veis, bueno, vai haber cartón para o porteiro. Increíble, Mira, no partido que xogaron, bueno, sí, no Barco 0 Compostela 5, o primeiro gol é un erro seu como este.
o facer un regate, falle un regate, creo que lembrar a Primo, quita ya, bueno, a Miki e marca o 0-1. Pois mira, cos mesmos protagonistas ademais, con Primo e con Miki. Pois non aprendeu, non? Hai que reforzar en septiembre. É increíble, co que se está xogando o Barco. Ás veces como se complican os futbolistas, con dar unha patada que quedan como generais. Sí, non ten a ventaxa que pode sacar dese regate mínima comparado co risco que corre. Non ten ningún sentido. Dalle unha patada esa pelota, pona no campo do Compos para que acorran Juanito e Pisón, claro. Quedas como capitán xeral. Sí, sobre todo tendo a Juanito, tendo a Pisón arriba, que son futbolistas que neses tipo de balóns, bueno, pois sempre se poden facer con eles, ou polo menos sabes que vai haber disputa e que poden sacar calquer rexeite ou calquer xogada para o Barco. Bueno, pois do mal o menos para o Barco, porque a cousa tiña bastante mala pinta. Acabou facendo esa falta, houbo amarela para o gardameta do Barco. E imos con ese balón parado perigoso pros de Iago Iglesias. 56 de partido, o lanzamento directo. E agora Oviedo. Unha de cal e outra de area. O que dicía, un porteiro que é capaz do peor e do mellor en 5 segundos. Golpea Oviedo. Esa bola con vantaxe para Samu. Meteu a cabeza Samu, chega Javi. De novo Samu. Levanta Samu para que corra Miki. Aí balón o espazo para o Lóstrego de Nigrán. Chega Miki, ese esférico non saiu. Miki tratando de buscarla por dentro. Acaba tocando atrás. O cambio de Bicho. Bicho para Samu. Incorpórase pola esquerda Jimmy. Achégase Brais a Belenda. Vamos a ver ese disparo. Golpeou en Javi. Recolle Pisón e trata de montar a contra. Acabou perdendo aí ante Jimmy, pero ollo que chega Moreira. Moreira, levanta Moreira para Rubén García. A apertura do capitán, rápida, de primeiras, buscando a Oli. Aí está proxectándose o Barco pola esquerda. Agora hai un 3-3 nese costado esquerdo. Aí está Oli, pide no centro Pisón. Atención ao desmarque de Pisón, mete Poreira de novo para Oli. Insistiron aí nesa xogada. Eu creo que a opción estaba no desmarque de Íñigo Pisón. Tocou Jimmy. Balón de Jimmy, tratando de sacar o Compos. Hai falta, entrada dura abaixo de Javi. Entrada dura, curta o contragolpe. A falta a Óscar Primo. A advertencia de Jesús López, pero de cartón nada. Entrada dura, la verdad es que sí. De estas que se apaña un cartón, sí, no pasa nada. No, porque aparte era un poco cortar a contra de cortar la xogada. Yo que lle estou dicindo Óscar Primo, si eso non é cartón, si isto era claro. Restablecido xa Primo. Vai sacar Jimmy. Terá que retrasarse aí. Moreira, golpea Jimmy para que corra Brais a Belenda. Vantaxe para o gardameta, para Oviedo. Pide xa na dereita segura. Desde aí vai iniciar o Barco de Valdeorras. Vamos a ver que o partido se está cada vez abrindo máis. Toca Jimmy. O toque de Jimmy. Acaba retrasando Samu. Estamos con Álvaro Casas. Antas para Jimmy. Tira o desmarque Brais a Belenda. Levanta Jimmy para Óscar Primo. O control de Primo. Toca a pelota e recupera David. Esa bola que buscaba o desmarque de Juanito. Estivo, bueno, sí. Imperial Casas. Sí, moi bo pase. Eso o Barco, na verdade que se o Compos non consigue superar esa línea, os futbolistas que quedan descolgados do Barco, como non teñan unha boa marcase. Mira David para Pisón, tocou a pelota Soto. E bueno, sí. No, aí tanto David Álvarez como Rubén, como Ivi Vales son futbolistas que se quedan aí descolgados. Juanito Bazo, que se non consigue finalizar a xogada o Compos, teñen moitísimos problemas o Compos nesa transición. Que me la deixou Primo aí para Miki. Escorregouse logo Primo na devolución. E esa é facilota para o gardameta Oviedo. Está se descosendo o partido. Comeza a notarse xa o cansanzo. Estamos no 59. Tocou Rubén García. Imos de novo a carga co Barco de Valdeorras. Vamos a ver esa bola para o desmarque de Juanito. Había fora de xogo de Juanito. O envío de Ivi. E aí fora de xogo, e a todo isto estáse preparando xa a primeira sustitución. Vai entrar Andrés. Primeiro troco de Manolo Pérez. Aí o vemos na banda con número 22 as costas. E a todo isto golpeu Saro. Esa pola para que corra Miki. Foi Sochan Miki. Acción aí con Omar. Indica o árbitro que continúa o partido. Despraza Omar. O califa do Valdeorras. Saltou Saro. Esa vai quedar para Samu. Samu con Jimmy. Achégase a recibir Bicho. Ahí está Bicho. Pide calma Bicho.
Están todos muy parados. Non fai falta que pida moita calma, porque o Campos agora mesmo estáse tomando un respiro. Quedou tendido no chan Segura e envía a pelota fora o Campos no momento no que o centro de Deportes Barco vai aproveitar para facer a sustitución. Vai entrar Andrés e o que se vai retirar é o home que está no chan, é Segura. Ten problemas físicos, parece... Sí, un calambre, ¿no? Sí, no xemelgo, ¿no? Sí, una sensación, eso é complicado. É difícil, cando se che sube o semelgo, poder continuar. Isto ven un pouco a darnos a razón, non? De que físicamente estamos ante un plantexamento, é un interrogante isto, non sabemos moi ben o que nos pode deparar esta última media hora, non? Pero xa o dicían os adestradores, non? Que era unha incógnita, porque físicamente nin siquiera xogaron un amigable, non sabían como estaban. Competiron entre eles nos adestramentos, pero non sabes hasta que nivel o equipo está físicamente como para... desde logo, como acabaron, imposible, ¿no? Todo ese parón, moitos meses parados, é difícil, bueno, a condición física mantela. Fíxate que bonito xesto, xogando o que se están xogando, o que lle está estirando, o que lle está axudando a sair do campo a Segura é Brais Abelenda. É dicir, estánse xogando a vida, pero mira, ante todo deportistas. Entrou Andrés, retirouse Segura, e vamos a ver como recopón liñas. Sí, Manolo Pérez parece que Javi ven a banda dereita, non? Sí. E queda Andrés no centro. Queda con, sí, pouco, non varía, ¿no? Vamos a ver Juanito, que quería devolver la pelota e ao final envía por línea de fondo para que saque o Pato Guillén. 29 minutos lle quedan esta primeira semifinal. Mañá será Quenda, Dourense e do Arousa. Bonito partido tamén ese que nos espera. Está reajustando a Manolo Pérez a posición de Ibi Vales. Sacó Pato buscando a Brais. Brais con Javi. Vamos a ver esa bola dividida. Acabaronse molestando e o esférico foi para o Campos. O disparo, as mans de Oviedo. O lanzamento duro. Aí as mans de Oviedo. Ese lanzamento de Bicho. E estamos xa con Ibi Vales. Tocou a pelota para Pisón. Aguanta aí entre dous. Vamos a ver esa combinación, ese balón longo para a carreira de Íñigo Pisón. Vai chegar Pisón, que deixa de calcaño, bonito. Ese para Ibi Vales, a ver o centro de Ibi, o balón de Ibi, busca a posición de Juanito. Aí é de Moreira. E acaba chegando o esférico a Brais Abelenda. Ese balón de Brais, buscaba Bicho, tocou uno Javi. Pues creo que está sendo, ¿no? O paso polo vestiario lle sentou mellor o Barco. Tamén é certo que o Campos se ve con certa ventaxa. Creo que está un pouco, ¿no?, esperando, controlando o ritmo do partido, pero sí que é certo que o Barco, bueno, vese con máis chegada, ¿no? O Campos non está facendo esa presión que facía na primeira parte. Sí, está físicamente un poquinho máis abaixo. Eu creo que eso que está vendo Iago Iglesias, e por aí vai o troco. Entra Baleato para meter máis ferro aí no medio do campo, para tratar de asegurar aí o medio, e o que se retira é un home de arriba, Brais Abelenda. Bicho pasará xa definitivamente a banda esquerda. Estaba xa actuando nesta segunda parte, moitos minutos. E bueno, vamos a ver. Sacou Andrés aí ante Óscar Primo. Será saque de banda para o Campos. Sí, eu creo que a estrutura, ¿no?, con Baleato e con Samu un poquinho máis... Triángulo, ¿no? Sí, me da con Antas un poquinho por diante e con Bicho en banda esquerda, ¿no? Sí, Miki na dereita e arriba Óscar Primo. Así queda o Campos. Vai sacar Jimmy. Vamos a ver esa bola de Jimmy. Busca aí a Bicho, Bicho para Jimmy. Vaya despiste, quedou só Jimmy. Trata de meterse entre tres, acaba perdendo. No resete, primeira bola para Baleato. Aí está Baleato con Samu. Samu deixa para Saro. Ten na dereita Miki. Ollo co desmarque do Lóstrego de Nigrán. Estivo moi atento Oli. Deixa Oli para Ibi Vales. Ibi, esférico atrás para Omar. Patea Omar. Esa bola non pode chegar a David. Acaba tocando Ibi Vales. E agora sí David. David trataba de conectar de novo con Ibi. Acabaron perdendo. E aí está xa manexendo Casas para o Campos. Con Bicho. Soto.
Esférico atrás para Pato Guillén. Con tranquilidad de guardameta do Compos. O desplazamiento, o salto de Javi. Llega Baleato. Esférico para Tarzán Baleato. O toque de Baleato para Antas. Antas con Primo. Está se agardando Miki. Bola para Miki. Va a medirse ahí a Oli. Vamos a ver ese centro que busca de nuevo a Miki. De Miki que buscaba Primo. Acabó petando en Oli y será saque de esquina. Bueno, trata Yago Iglesias de volver a gañar o medio do campo. De volver ter balón. Con entrada aí de Baleato. E vamos a ver, porque sí que é verdade que nesta segunda metade o perderá. Sí, estaba sendo dominado un poquinho polo Barco, tampouco sin moito perigo, prácticamente con moi poucas chegadas por parte dos dous, pero sí que eu creo que con Baleato vai a volver a recuperar un poquinho máis ese balón. O lanzamento desde Curruncho, esa bola que busca Baleato. ¡Qué remate de Baleato e que paradón de Oviedo! Vaya parada tremenda que acaba de facer Oviedo. Pois sí, me quedo máis coa parada que o remate. Parada extraordinaria de Oviedo, un balón dificilísimo abaixo. Como consigue sacar ese balón e sobre todo non dar posibilidade de reseite, ¿no? Esa bola de Antas vai quedar para o Barco. Están axustándose os xogadores do Compostela, non saben se ir arriba na presión. Hai 3 ou 4 que van, outros que se quedan. Bueno, hay minutos ahí de acoplamento, entrada de Baleato, parece no Compos. Javi con Andrés. Ven recibir Moreira. Moreira y Vivales. Presionado por Samu, o toque de Andrés. Andrés con Oli. Oli, Moreira. Aguanta xogada Moreira y acaba tocando atrás. Organizando Rubén. Sí, evidentemente o Barco cando ten o balón e cando non se siente presionado, ten futbolistas de moitísima calidad para mover aí o balón e o Compos o sabe perfectamente, ¿no? Creo que van un pouco, bueno, sabendo que a posibilidade dese pase interior ou ese pase para desbordar líneas están, bueno, creo que un poquinho temporizando máis que indo a presión. E ademais este campo surxe un campo grande e un campo deses fastidiados para estar canso, porque noutros ao final acabaste pechando e se nota menos, non? Pero neste, con todos estes espazos, sí que se nota que anda ben físicamente e que non anda tan ben. Salta Mar. Esa bola, Pisón. Acabó una tocando Soto. Rubén García, con calidad de ahí o capitán. Poniéndolle clase. Combina con Íñigo Pisón. Bonita apertura de Pisón. Vamos a ver por ahí, cargando Xogo. Hoyo a entrada de Oli por banda izquierda. O esférico de David de nuevo para Pisón. Atención a Pisón, o lanzamiento. Escorregouse Íñigo Pisón e Estrago ganó a boa opción para o Barco de Valdeorras. Sí, creo que me dá a sensación de que se precipitou, verdad? Non era o que, sobre todo, él nesa posición que futbolista con gol, creo que non elixiu a mellor opción. Van a entrar Paquito e Caique no Barco. O que se retira, un deles é Omar. E vamos a ver quién é outro xogador sustituído por Manolo Pérez. Está berrando o técnico a Omar. Sí, está falando, se vai a quedar con línea de 3. Sí, ahora vai Javi para o centro con Andrés. Supoño que será Oli o que acabe de conformar esa defensa de 3. Sí. Omar que se foi xa por liña de banda para non perder tempo. E o que nos falta por saber é o segundo substituído. Están levantando a tabliña do Omar, pero faltanos un. Aí entra Paquito e vemos tamén a Caique. Pisón, sí, ¿no? Óscar Pisón é outro. Pois físicamente ten que estar desfeito, ¿no? Sí, la verdad que non estuvo no seu seguro que non é o partido que el quixera facer. Paquito que se sitúa nesta banda dereita. Juanito Bazo se vai a punta, xogando prácticamente como ariete único. Caique pois enganchará por aí no medio. Aí o vemos, a la banda esquerda. A la banda, sí. Ahí está progresando Miki. Jimmy levanta ben de cuchara esa bola para Bicho. Ahí está Bicho atacando a Andrés. Vamos a ver Bicho. Buscaba de novo a Jimmy. Aguanta ben Andrés. Andrés su autopase. Acaba perdendo e acaba facendo esa falta Bicho. Aplica Jesús López a lei da vantaxe. Se ergue Bicho.
Y estamos en ataque con Compos. Ahí está Miki tratando de arrancar, acabó perdiendo a bola, saca Rubén García. Tocó Usamu, apertura de Casas para Bicho. Bicho busca prolongación ahí para Jimmy, que se quedara descolgado. Y saque de portería para Oviedo. 20 minutos, Urso. Sí, pues 20 minutos. Compos, necesita 2 goles o Barco. Sí, vemos ahí que pasa David Álvarez, ¿no? Un poquillo a acompañar a Juanito Bazo. Arriba, sí. Sí, con Moreira ahí por detrás, con Kaique, Rubén García, ¿no? Esa bola para Compostela. O desplazamiento arriba, o salto de Javi con Óscar Primo. Increíble de Óscar Primo. Es bastante baixo que os centráis, pero que os acaba levando todas, ¿eh? Es tremendo. Y ahí vuelve de nuevo a cargo Barco de Valdeorras. Ahí con esa acción individual en ese 1 contra todos que intentaba David, acabó perdiendo a bola y acabó una sacando Soto. Salta Rubén García. A bola y para Compos. Con Baleato. A subida de Saro. Mete para Primo. Hubo control de Primo. Vaya control de Primo. Ahí con Calcaño. Javi Primo. Y hay falta de Javi Rodríguez. Sí, muy buena falta, ¿no? Necesaria. La verdad que vaya control. Esa ventaja que se genera con ese primero control. Qué maravilla de control, ¿eh? Sí, ahí está. Medio Calcaño, medio Nocello, sí, ahí, sí. taca. Cómo se eleva bola. Y a falta yo cartón que acaba de ver Javi Rodríguez. Ese primer control no fútbol es esencial, ¿no? No sé, tenéis muchísimas más posibilidades de buscar pase, ¿no? Como en esta ocasión, de generar una ocasión, bueno, cartón amarelo por central, es fundamental. La verdad que hizo un control orientado fantástico. A falta por el de Compostela. Y vemos cómo se está reestructurando Barco. Paquito, banda derecha. Juanito. David sí, ahora esta falta deixan 3 futbolistas arriba, obliga a Compos a ter un máis. Vimos con ese lanzamiento de falta. No 72 de partido. O lanzamiento, bueno. En no resiste Rubén García. Paquito, Tibollemedo, meteu a testa Jimmy. Baleato, levanta Baleato. Esa bola con fantasía para Oli, seguro para o guardameta Oviedo. Sí, non foi a falta posiblemente que tiñan ensayadas, ¿no? Nin lle saiu da mellor maneira que eles pensaban. Sacou xa o porteiro para Andrés. A carga de novo Barco que necesita 2 goles. Con este resultado, nin que dicir ten que o Compos está na final. Lembrolles, en caso de empate, pasa o Compos. Estamos con Rubén García. A bola de Rubén García para Ibi. Ahí comeza xa diagonal tratando de desequilibrar, de encontrar ocos. Ibi Vales. Cambia Moreira. Moreira para Paquito. Ahí está gambeta de Paquito. Reacciona Bicho. Aguanta Paquito. Ollo que llevían 3. Qué gran traballo, ¿eh? Vemos aquí 2 interiores, neste caso sobre Bicho, ¿eh? O primeiro o futbolista que se enfrenta a Paquito é Bicho, non Jimmy. Eso, a verdade que para os laterales nese traballo é unha labor fantástica, ¿no? Como agradecías ti esas cosas. Sí, claro que sí. No, sobre todo cuando tes un futbolista pues, dinámico, rápido, ¿no? que te pode meter en moitísimos problemas, esa axuda do interior é fundamental. Ahí está Oli. Arranca con potencia Oli, combina con David. Foi Sochan Oli, aí falta, aplica vantaxe colexiado. David para Kaique. Vamos a ver o brasileiro con que nos deleita Kaique. Acaba tocando atrás esa bola para Oli. Oli con Kaique. Están moi pechados aí xa os xogadores do Barco. Vamos a ver, Moreira que trata de buscar algo difícil. Acaba perdendo a pelota e acaba sacando Baleato. Para eso entrou Baleato, para poñer aí un candado no medio do campo. Falta por el do Compostela. E respiriño de novo para os de San Lázaro. Como foi cambiando Compos, desde a chegada de Iago Iglesias. De apostar por un equipo de rapaces, de calidade, de mobilidade, de balón. Pouco a pouco lle foi engadindo experiencia, veteranía. Un pouco sí, seguramente condicionado por lo que pasaba nos playoffs, ¿no? Cando chegabas fases, el vía que lles faltaba un punto físico, un punto de veteranía para manejarse neses partidos decisivos. Bons futbolistas, evidentemente, ¿no? Está claro que a medida que
que foron xogando fases. Eu creo que o equipo cada ano foron mellorando, e futbolistas de moitísimo nivel, veteranos cun compromiso fantástico. Eso, bueno, pois creo que é fundamental para un equipo cas aspiracións deste Compostela. E cando chegas a unha fase de ascenso, a unha eliminatoria dobre partido, con rapaces, con falta de experiencia, é difícil pasar. Cando enfrontetes equipos que xa veñen de volta, con xente resabida nesto do fútbol, pois ao final é complicado para os rapaces. Sí, pero eu creo que tens que encontrar ese equilibrio. Claro, exactamente, de lo ¿no? que se trata moitas veces. Pois que os rapaces, bueno, o que merecen teñen que xogar, ou teñen que dar a oportunidade, pero evidentemente, bueno, despois hai aspectos que no fútbol, en unha fase, pois necesitas esa experiencia, no, ese futbolista que en momentos determinados lle desa pausa, que sepa parar o partido, o que necesita en cada momento o equipo. Eso, bueno, pois evidentemente cho dá os partidos e a experiencia. Que fíxate, o primeiro playoff que xoga Iago, eu creo que a media de idade daquele equipo estaba en 21, 22 anos, e a media deste pois pode estar prácticamente en torno a 27, Sí, hai unha diferencia grande. Claro. Bueno, pois a ver esa falta de Rubén García, que nos dá todos 2 minutiños de descanso. Quedan 15 para o final, mailo engadido, que vai ser bastante. E de momento as cousas seguen costa baixo para o Compos. Mañá 7:30, quenda para Ourense e Arousa. Pausa para hidratación. Creo que no momento no que estamos, igual lleven un pouco mellor o Compos que o Barco, non? Tal como estaba o partido, non? No, creo que o Barco, bueno, estaba dominando máis. Sí que é certo que lle está faltando, no, ese puntiño aí neses últimos, para chegar con claridade, para polo menos finalizar, para ter esa opción. Creo que non o está conseguindo, pero sí que, bueno, a impresión que dá este Barco é que ahora, bueno, pasou a dominar un poquinho máis o partido, non? Tamén é certo que o Compos deu un posiño máis atrás, sabendo da ventaxa que ten no marcador en a eliminatoria. Ahora, cantas veces llevan dar voltas os do Barco os primeiros 30 minutos e o que cederon aí atrás, as facilidades que cederon aí atrás. Claro, despois que increíble, Fíxate logo que foi o resto do partido. Sí. E o que lle concederon o Compos neses primeiros minutos. Sí, pero bueno, claro, no, despois de visto o partido, pois seguramente non serían máis contundentes ou tratarían de non cometer eses erros, pero eso non ten volta atrás. Bueno, pues imos a por estes últimos 14 minutos. Vamos a ver a ilusión do Compos e do Barco. Claro que sí, desde aquí mandarlle, bueno, un saúdo agarimoso a todos los aficionados. Como nos gustaría teros aquí dándolle corazón a este escenario precioso que é Balaídos. E como os botamos en falta, tanto os xogadores como todos nós. A verdade é que fútbol sen afeccionados, pois é outra cousa. Pois sí. É outra cousa isto, Non parece fútbol, verdad? Sí. Moitas veces se nos esquece que isto é para os afeccionados, que isto é paixón. E que sin os afeccionados tan castigados últimamente, tan esquecidos, non? Sí, pero estou convencido de que o futbolista o sinte tamén, eso tanto eses gritos de ánimo, como cando son contrarios e cando non están contigo. Creo que todo eso forma parte deste deporte, claro que se bota de menos. Sí, ás veces un ve os horarios, ve prezos e dixo, a veces es que nos esquecemos de que isto é dos afeccionados, non? Que a verdade de todo isto é a xente, non? É que a que lle das soporte e sentido a isto do fútbol. Sí, pero creo que eso, bueno, cambiou moitísimo, ¿no? Non eran estes grupos inversores, ¿no? Antes creo que o aficionado sintes porque eres, ¿no?, dese equipo de toda a vida, porque, bueno, sigues levando ese escudo, esa camiseta no corazón, pero está moi desnaturalizado. Sí. En fin, nos que somos moi nostálxicos, ¿no? Pero sí que foi perdendo. E agora o que lle faltaba ainda por riba, que entrara un virus e que non pudieran vir aos estadios, ¿no? Bueno, imos por ese último cuarto de hora. Sacou esa pelota Soto. A lo vai o Barco. Polo último tirón. A por ese sprint final. Na procura da reacción e da remontada. Necesita 2 goles. Senón de acabar en esto así, o Compostela está na final. Saca Andrés. Buscando por diante a Paquito. Paquito trata de controlar, pero chega Bicho. Retrasa Bicho para Pato. Pato levanta a cabeza e mira para Óscar Primo, que estaban fora de xogo.
O lanzamiento que busca Primo. Con él está Javi. Vuelve a tocar Primo. Sai Oviedo. Uy, ese reseite. Uy, atención a esa bola. O reseite y os problemas para Oviedo. Recupera Miki. Bayochan y hay falta. Falta de Oli y amarela para o jugador do Barco. Qué bárbaro. Cada vez que Oviedo sale de área, ahí tenemos un incendio en Balaídos. É impresionante. Amarela para Oli neste minuto 79. Vaya descosido lle fai aos seus compañeiros. E ao final aí o agarrón de Oli, tal como estaba a situación. Sí, mira, sí. Apaña un cartón, mal menor, pero un ¿no? mal menor, sí. Vai haber troca de todo isto no Compos. Está preparado con número 15. Hugo San Martín na banda. E vamos a ver quen se retira. Eu creo que Miki, non? Vamos a ver. Sí, Miki. Miki, non? É o que se vai ao loco do fondo. Entra Hugo San Martín, retírase Miki. Quedanlle 10 minutos, baile engadido a este futbolista escritor. Como era o seu libro, do teu corazón é o meu libro, non? Publicaron hai uns anos. O lanzamento da falta. Ese balón, e ollo aí na caída que se puido mancar, Aí no lanzamento da falta, vai parar o partido Jesús López, porque esa caída ten mala pinta. Partido de nuevo parado en Balaídos. Sí, non cambia a falta de Antas. Aí caeu mal sobre un costado. Non cambia a estrutura o Compo, sigue, bueno, Hugo San Martín por Miki na mesma posición. Futbolista que está acostumbrado máis en banda esquerda, ¿no? Que lle gusta esa conducción hacia adentro para finalizar, un futbolista con moitísimo gol, pero que en esa banda, en banda dereita, bueno, vai a buscar máis un contra un, combinar. Restablecido xa Soto. Estamos en ataque co Barco e con esa falta. A falta de Antas. Hai unha acción entre Primo e Antas. Eu creo que ao final foi Antas. E volve ter perigo, como sempre, a balón parado o Barco. Xa vai Javi Rodríguez para arriba. Está pedindo tamén permiso a Andrés. E esa bola vai a pendurar o Barco na procura do tanto do empate. Moita ilusión na comarca de Valdeorras. Todos pendentes deste primeiro partido histórico do Barco nunha fase de ascenso a segunda B. Aquí están dando a cara de menos a máis. E agora mesmo, por momentos, sendo superior ao Compostela. Lanza Rubén García, esa bola de Rubén García. Ese balón de Rubén García. Acabou uno tocando, eu creo que foi Javi, o que lle acabou metendo a cabeza aí nun escorzo complicado. Sí, o remate de Javi Rodríguez que se foi fora. Está Pato Guillén, ¿no? A defensa que mantese, que mantivese a línea, que non se metesen tan dentro para facilitar un pouco a súa salida se ese balón fose del. Saca Pato. O salto de Rubén García. Esa bola anticipou agora Javi Rodríguez. Trata de baixala con problemas. Non a puido controlar David. E vai a chegar a territorio de Oli. Oli con Oviedo. Vamos a ver Oviedo, que é como unha caixa de bombóns. Nunca sabes o que che vai tocar. Saltou Samu. Vai chegar Juanito. Juanito con Casas. Foi Sochan Juanito. Pide falta, pero aí non hai nada. Saca de banda o Compos. A Modiño con calma Jimmy. Desespérase. Desespérense no banco do Barco pola tardanza. E a todo isto vai haber dúas novas sustitucións. Entra Diego Tato por Juanito e outro que se retira é Rubén García, creo eu. E vai entrar Carlos Villar. Está falando Manolo Pérez con Caique. Está dicindo que de medio centro. Carlos Villar que se vai aí a formar triángulo no medio. E vamos a ver como recompoñen. Tato que se ven a banda dereita. Sí, mete a Paquito en punta. Sí. Bueno, no, curioso, ¿no? Os dos dianteiros, tanto Juanito Bazo como Íñigo Pisón, a verdade que non estiveron a moi bo nivel, pero tampouco tiveron, no, moitas posibilidades de remate ou de xogo, ¿no? Mira esa bola de Antas. Aí trataba de tirar un cano, aguantou Ibi Vales e a bola é para Caique. Sai o brasileiro, balón de Caique, ollo a saída con David, balón de Paquito para David, aguanta a xogada e busca a saída aí, Moreira, que ben oficio, Moreira o de Carballo, abre Moreira, balón a banda para Oli,
Oli de outra volta con Moreira. Parece que vuelve a línea de 4 o conxunto de Valdeorras con Diego Tato aquí, no costado dereito. Ahí está Tato. Balón ao centro de Tato. Carlos Villar. Villar para Kaique. Kaique, balón para David. Vamos a ver David. Kaique pelea no control. A apertura de David. Esa bola de David. Piden man os xogadores do Barco. Indica o árbitro que continúa o partido. Sacou Saro. Entrega de banda para o Barco de Valdeorras. O Barco que vaya por todas nestes últimos minutos. Xoga o balón Moreira. Moreira para David. Vamos a ver David tratando de inventar ahí. Vamos a ver David entre 3. O lanzamento de David. Acaba tocando Soto y completa Casas. Mete a testa Kaique. Esa bola que queda para Kaique. Kaique con Moreira. Levanta bola para Ivi Vales. Tengo un poquinho máis adiante nese costado a Oli. Oli. Busca saída Oli. Y acaba entregando, bueno, con algo de complicación para Carlos. Tocó a pelota Moreira. De luxo para Ivi Vales. Vamos a ver a Ivi que aí ten perigo. Encara Saro. Busca Ivi. Vamos a ver ese centro. Agora sen Pisón e sen Juanito. Non hai opción clara para o remate. E acaba perdendo Ivi Vales. A pelota será, indica o árbitro, para o Barco de Valdeorras. Non hai tempo que perder. Vai sacar Oli. Está metendo aí atrás o Barco. O Compos, sí. O Compos, Vamos a ver que hai opción de perigo. A ver ese balón que buscaba a posición de Diego Tato. Acaba sacando Saro. Aí no segundo balón Moreira, tratando de facerse con ela de novo Barco. Insiste o Barco. Aí estamos con Oli. Achucha o Barco de Valdeorras, ofrecendo un bo espectáculo nesta segunda metade o conxunto de Manolo Pérez. Esa bola aguanta o esférico Primo. Non dá saído Compostela. Teno aí noqueado contra as cordas o Barco. Ese centro que busca David. Posición de disparo. Vamos a ver o lanzamento de David. Patea duro David. Insiste o Barco. Vamos a ver que quedou tendido no chan Soto. Diego Tato. Trata de meter Tato. Bueno, con Luxo, con Cano. Acabaron perdendo a pelota. E busca saída Bicho. Bicho que busca para Jimmy. Jimmy que trata de correr e de se oxigenar. Hurtou Moreira, respiro para o Compos. Sí, pues da a sensación de que está moitísimo mellor físicamente o Barco, verdad? Está costando nestes momentos o Compos a ir, intentar combinar, está sendo tendo máis o balón. O Compos leva 15 minutos que parece fundido físicamente. David, moito máis fresco o Barco, dormiuse un pouco, aí está de novo David, levanta esa bola David, non vai chegar Oli. E acaba sacando Hugo. Esa pelota de Hugo San Martín. Oye, que pode haber contra con Óscar Primo. Anticipou Javi Rodríguez. Esférico para Oli. Oli que deixa para Carlos. A ver, Carlos Villar, que se pode meter aí nun problema. Vamos a ver como resolve. Bueno, con qué clase Carlos Villar. Kaique. Kaique para Andrés. Está aberto nesta banda dereita Diego Tato. Balón para Tato. Venta a poner Bicho. Busca saída Diego Tato. Para aí ven. E para controlar esa bola Moreira. Moreira para Kaique. Kaique con David, de nuevo Kaique. Ahí está todo Compos armado ahí atrás. Kaique busca opción o Barco, pero está complicado. David. Apertura de Carlos. Vamos a ver ese centro de Oli, ese balón de Oli. Acabó tocando Baleato y acabó sacando Saro. Busca Óscar Primo, anticipa Javi Rodríguez. O salto de Saro, esa va a quedar de nuevo para o Compos, para Baleato. Otra vez Javi Rodríguez. Esto parece un frontón. Ahí de nuevo Baleato. Baleato y Javi Rodríguez. Saro despraza buscando a Óscar Primo, pero agora estallas gañando todas Javi Rodríguez. Acaba chegando para recuperar esa pelota Carlos Villar. Sí, está sendo nestes minutos moito mellor o Barco. Sí que é certo que está faltando un poquinho máis de profundidade, de esas chegadas por banda, pois evidentemente para por o centro, sin Juanito Bazo, sin Pisón, é moito máis complicado por rematar. Mira Oli que entra como un coitelo, aí non hai rematador, acaba sacando esa bola de novo Compos. Insiste de novo Barco de Valdeorras. Esa bola va a banda de Ivi para Oli. Oli que busca a Carlos. Vamos a ver, Carlos Villar trataba de, bueno, volver sobre sus pasos y buscar a Oli. Saca de banda o conxunto de Manolo Pérez. Estamos ahí con Moreira. Busca por dentro Moreira. Prepara máis trocos o Compos. Kaique. Kaique. O balón aí de Kaique. Aguanta Moreira. Moreira que se mete en un problema. Óscar Primo. Ollo a saída aí. Baleato para Bicho. E un 3 para 3. Atención no outro lado a Hugo San Martín. Vamos a ver Hugo San Martín. No centro está Primo. Primo, bueno, ollo a posición de Primo. Centro, sacó uno Kaique, que estaba emparellado aí con Primo. O partido está absolutamente tolo e roto. O partido está precioso.
Y o Barco está absolutamente desatado. Observen a Moreira tirando un sombrero en medio do campo. Esto está tolo. Saca rápido Barco. Caique. Balón de Caique para David. Levanta cabeza David. Moreira. Está guardando na dereita Diego Tato. Balón para Tato. Venta a poner Bicho. De nuevo Moreira. O cambio de Moreira. Van a buscar con Oli. Vamos a ver ese control de Oli. Controla ben Oli. Bonita manobra de Oli. Atención a Oli. A ver agora o centro de Oli para David. O control. Chegoulle un poquinho alta. E foi para Baleato. Baleato equivócase. Carlos Villar. Insiste de nuevo Barco. Balón para David. David para Carlos Villar. A parede. Olla opción. Con esa bola para Paquito. ¿Cómo nos está gustando Barco en estos últimos minutos? Pois a verdade é que no minuto prácticamente 90 está, eu creo que aguantando, está chegando mellor a estes últimos finales en estes minutos o Barco, físicamente pensé que iba a costar moitísimo máis. Están Josiño e Gabri Palmás preparados para entrar no partido. Ahí estamos de nuevo con Barco a carga. Esa bola que ven atrás para que toque Oli. Y ahí está de nuevo desbordando líneas. Con qué facilidad de Barco. A ver esa bola a banda y a ver ese centro. Ahí está ese centro que busca Carlos Villar. Y Jimmy, apurado, envía córner. Cuidado, que como marque o Barco, aquí podemos ter unha boa. E ben está merecendo nestes minutos o conxunto de Manolo Pérez. Están pedindo os trocos desde a banda. Un dos que se vai marchar é Samu. Seguimos con lanzamiento de Caique, busca lo primero. ¡Pau! Y a pelota que se pasea. No remate de Ibi Vales. A opción para Ibi Vales. Estamos ya en otro costado con David. ¿Cómo desbordan? ¿Con qué facilidad? Esa bola de David. Ahora equivocóse. Busca saída Ocampos, pero están fundidos. Vamos a ver esa bola para Carreira. Vamos a ver ahora sí. Un 2 para 1. No otro lado está Bicho. Vamos a ver opción. No, salva Oviedo. A opción de Hugo San Martín, desbarató un Oviedo. Sí, pero creo que se equivoca Hugo San Martín. Una vez que perde a ventaja, tiene que aguantar un poquillo más o balón en ese tipo de xogada, ¿no? Y estamos ya con Ibi Vales. Arranca Diego Tato. Hoyo con esa diagonal, busca no medio. Esa bola, ese control que se lle escapou a Paquito. Esgotou aí unha boa opción Paquito. Houbo falta logo a Jimmy e imos cos trocos. Agora sí, imagino que os vai a autorizar o colexiado. Y están ya preparados Josiño e Gabri Palmás. Imagino que a idea será ter algo de saída, porque o Ocampos non dá cruzado no campo. La verdad que está Primo está intentando, pero creo que Javi está marcando francamente ben. Non están encontrando ese último pase. La verdad é que sobre todo co Barco prácticamente en campo rival, todos eses balóns buscaron un poquinho o balón máis a costa desa defensa, pero sí que é certo que físicamente, bueno, pois o están notando. A verdad que está acabando moitísimo mellor o Barco que o Ocampos. Tamén é certo que vese cerca de ese gol, bueno, para darle un poquinho máis de intranquilidade ao Ocampos, pero non consigue anotar ese gol, ¿no? Sí, está se escapando a vida ao Barco. Hai 6 minutos de engadido. Son moitos minutos, E tal como está a situación, o que ti dis, bueno, intranquilidade, tal como está físicamente o Ocampos, como marque o Barco de Valdeorras, aquí pode pasar calquera cousa. O Barco está moitísimo máis enteiro, non hai máis que ver nos duelos, nos un para un. Bueno, cómo se marchan, con qué facilidad de los jugadores do Barco. Sacó Pato, busca Óscar Primo. Hoyo con Oviedo, que estaba a media saída. Meteu a cabeza Andrés, esa bola solta. Queda de nuevo para Ocampos. Con esa bola que busca Óscar Primo. Vamos a ver el lanzamiento de Primo. Ahí activo Compostela. Será saque de esquina. Buena intervención a baixa de Oviedo. En este minuto 93. Ahí está de nuevo a recuperación. Y a opción para o Compostela nese lanzamento de Palmás. Foi o que rematou. Sí, estaba pedindo, creo, a mellor opción Primo, ¿verdad? Estaba Primo no medio, sí. No medio só para poder rematar con máis claridade ese balón. Aí vai o Compos cara o Curruncho. Quedan 3 de engadido, na teoría. Vamos a ver se optan por xogar aí no Curruncho e tratar de rabuñar segundos, ¿sí? Aí está agora o Compos, metendo o partido aí, nesa esquiniña. Que vayan pasando segundos. Cómo está sufriendo Compostela nesta segunda metade. Bueno, a sorte para eles é que teñen unha semana de recuperación, Porque a imaxe que está dando Compos, bueno, na última media hora,
físicamente desfeitos. O Barco está pasando por arriba. Físicamente hay una diferencia enorme a que se está viendo aquí ahora mismo en Balaídos. Balón de nuevo Curruncho. Y ahí está haciendo fenomenal los futbolistas de Iago Iglesias. Este otro fútbol, ¿no? Sí. Tan útil en determinados momentos. Claro. Cuando estás de otro lado no te gusta, pero evidentemente... Sí. Y ahí estamos de nuevo con Primo. Manexándose no Curruncho. Ahora se lle escapou y será saque de portería para Oviedo. Bueno, pues ahí pasó 1 minuto y medio prácticamente, ¿no? Toque de corneta a la comarca de Valdeorras. Imos de nuevo a carga co Barco. Métese atrás Iago Compos. Saca Oviedo, buscando a posición de Paquito. O salto de Paquito. Meteu a testa Baleato. Queda para Saro. Quedou tendido no chan Paquito. Ese balón y ollo de nuevo opción na contra para Compostela, que agora cos homens que entraron de refresco sí que ten saída. Esa bola por banda será para Ocompos. Estamos no 95. 1 minuto y algún segundiños prácticamente para pechar esta primera semifinal. Mañana será Quenda de Ourense e de Barousa. Va a sacar Saro. Esa bola de Saro. Aguanta pelota Ocompos, tratando de que pase con segundos. Ese balón atrás de nuevo. Trataba de meter de nuevo Saro. Será saque de banda de nuevo para el conjunto de San Lázaro. O saque rápido. Oye, con esas costas de Caique. O centro pasado. Diego, gol. Gol do Compostela. Bueno, pois na compensación sufrió Compostela, pero mató o partido. Nese balón cruzado y ya para hacer entrando fácil Gabri Palmás. Pues esto es Compostela. Este es fútbol, ¿no? Creo que no sé si a primera o a segunda ocasión que tengo Compos en esta segunda parte. A verdad que ten moitísima calidade. Aí está un resultado que nesta segunda parte non mereció Barco, desde logo, ¿no? Creo que foi mellor, aínda así impor en apuros a portería do Compostela, pero creo que bueno, fixo méritos polo menos para estar metido dentro do partido hasta o último minuto, ¿no? O gol de Palmás. Como se notó, entrada de Josiño e de Palmás no Compostela. Igual un par de minutos antes ya se aforraría bastante sufrimiento, ¿no? Visto, que non daba saído y encontraron precisamente esa vía de saída na frescura de Palmás, de Hugo e de Josiño. Bueno, pues ahora sí, esto queda vista para a sentenza con ese terceiro tanto. Unha moi boa segunda metade do Barco de Valdeorras. Ao final o Compos acabou impoñéndose. E aí estamos de novo a carga co conxunto da capital de Galicia. Tratando de marchar por aí Josiño, acabou perdendo a pelota e acaba o partido tamén. Acaba de chifrar o colexiado o árbitro da contenda, Jesús López, e acaba esta primeira semifinal con 3-1 para o Compostela. Adiantáronse os santiagueses no minuto 9, marcou Jimmy no 18, segundo de Primo. Moitas facilidades no inicio atrás do Barco de Valdeorras. Pouco a pouco se foi recompoñendo o conxunto de Manolo Pérez, que marcaba un golazo, un gol olímpico no 45 de David desde o Curruncho. E na segunda metade o factor físico foi fundamental. O Barco, moito máis enteiro, foi pouco a pouco asaballando o Compostela. Pasou por moitos problemas de sufrimento o Compos, pero ao final entraron de refresco Josiño, Hugo, Palmás. E bueno, deronlle ese gol e ese punto de tranquilidade. Sí, ao final, ¿no? Prácticamente xa donde o Barco xa estaba con moi poucas opcións, pero sí que é certo que, bueno, posiblemente se estarán lamento esa primeira media hora donde o Copo sin crear, sin ser moi superior, sin crear moitísimas ocasións, se puso con ese 2-0, e eso, bueno, foi unha losa tremenda para este Barco, ¿no? Sempre creín que nesta segunda parte, bueno, con ese 2-1, pois o cansancio que iba a facer mella posiblemente máis no Barco, pois todo o contrario, verdad? Sí. Ese gol lle deu moito máis folgos ao Barco que sin que ter moitas ocasións ou sin chegar a pôr en aprietos a Pato Guillén, bueno, pois foi quen de polo menos de esa incertidumbre crear no Compos que non se encontrou nesta segunda parte cómodo, e desde logo, bueno, pois un gran partido de tensión e cun Barco que peleou ata o último minuto, ¿no? Marchamos con Tomás Alonso e con protagonistas.
Con Jimmy, enhorabuena. Muchas gracias. Como foi o partido? Porque ese gol de Jimmy na primeira metade parece que abriu a lata e vos deu moita tranquilidade. Sí, pois sí, ao final empezamos moi ben, empezamos con un marcador favorable, con 2-0, e despois pois costounos un pouco durante todo o partido, eles pois foron con todo para diante, e bueno, supimos aguantar, non xogamos nada ben, pero bueno, ao final o resultado é o que vale. O resultado é contundente, como dis, pero na segunda metade hubo que sufrir por parte do Compo. Sí, creo que sufrimos desde o minuto, non sei, desde o 2-0, desde aí para diante empezamos a sufrir, e bueno, o importante é que sabemos aguantar estes momentos e bueno, al final un 2-1, bueno, un 3-1, que es un resultado que nos viene muy bien para la final ahora. Mañá Arousa-Ourense, alguna preferencia? Pois a verdad que dame igual ahora mismo, non o sei. Igual o Arosa porque teño moito máis compañeiros ali, pero bueno, tamén teño un no Ourense, entonces dame absolutamente igual. Enhorabuena, Jimmy. Nada, gracias. Bueno, pois as verbas de Jimmy, que lle dá igual quen lle toque na final, aínda que parece que prefire un poquinho máis o Arousa. Hai que felicitar o Compos, primeiro finalista. Mañá coñeceremos entre Arousa e Ourense o segundo, e felicitar tamén a comarca de Valdeorras. Non era a primeira fase de ascenso na historia do Barco e a verdade que o fixeron fenomenal. Estaránse tirando dos pelos por eses primeiros 25-30 minutos nos que concederon atrás, algo que non se pode conceder, pero o resto do partido é para estar moi orgullosos, non, do que pasou no campo. Acabamos de escoitar a Jimmy e achégase xa a David, que marcou un gol impresionante, o 10 do Barco, a posición de Tomás Alonso. Adiante, Tomás. Sí, coautor do mellor gol do partido, sen dúbida, unha mágoa pro Barco que non servise para pasar, non? Sí, la verdad que, bueno, contento por el gol. Creo que hicimos buen partido. No quiero quitarle méritos al partido que hizo el Compos, pero creo que hoy ha sido más de mérito nuestro, no sé si nerviosismo o exceso de ganas alguna vez, que nos ha costado regalar un par de goles y hemos ido contracorriente. Al final tienen un equipazo, es difícil crear las ocasiones, creo que hemos hecho un buen partido y nada, desearle suerte y que gane el mejor el próximo día. Demasiado contundente o resultado pro Barco, tendo en conta a boa segunda metade que fixestes. Sí, es como te digo, yo creo que ha sido más de méritos nuestros de regalar ocasiones que más lo que nos han creado ellos. Demasiado abultado, yo creo que un empate a lo mejor hubiera sido lo más justo. Nada, orgulloso del año que hemos hecho, del partido que hemos hecho. Hemos venido, no nos valía el empate, sabíamos que teníamos que salir a morir. Nos hemos encontrado con 2 goles y el equipo, lo que parecía que iba a ser una goleada, al final yo creo que con el 2-1 le han temblado un poco las piernas a ellos también. Así que nada, orgulloso del equipo, de toda la directiva de Valdeorras y de todos los que componemos el Barco. Muchas gracias, enhorabuena por ese golazo. Muchas gracias. Bueno, pois as verbas de David, hai que felicitar, por suposto, unha vez máis o Barco. Aí escoitábamos a David e dicía, bueno, pois eso, dos erros. E sobre todo felicitar ao Compos, que está un pasiño máis preto do obxectivo. O vindeira fin de semana xogarase a final, veremos si contra Ourense ou contra Arousa. Xur Sotero, como sempre, un placer, moitas grazas. Gracias a vos, como sempre. Nada máis, desde Balaídos, con ese último gol de Palmás, marchámonos. Un saúdo e moi boa tarde a todos.